ichang salamai afai lava wa emusu tau vale ilo ulu ilo alofa emafuaya taupu shalo failo ufia fia ole angat sa chalu oedia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga ai ui ilea e lava ma so alofa ai ui ilea e lava ma so alofa ole angat sa chalu oedia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga ai ui ilea e lava ma so alofa ai ui ilea e lava ma so alofa sa bayanan maulaki le fina ngalo ele sewa ole atu ele fo ifanua o ualofana ua umai jawa jalo kailo ufia fia ole angat sa chalu oedia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga ai ui ilea e lava ma so alofa
Samoa, kasilima ivokulu amo. Fulumale van middel te vertellen ja le July se fulumale loa in le ja woli savili toi timo nei au ki lani fa talo fa toi lo mai momalo fa funganga tono mo to malau fa finga winga tono bi sinisi o company lungo le tele e pa pe i lunga o penga te fa i langi le fa le tono winga o le down e pe ono mo wina ile fa ungo le dinga ya so i au ki la nei ya antoi foi ya male tele o pi tono o New Zealand e pe ona afia I foi ti munga e le so a mata mai lava I le so da dafia lo wanto I mele po e o mai level timulating ya o lo o to ulu ia na I wanga ni siro fonga ya lo palasi ti munga I nisi fo yo pi to no fa talo fa to ile polgrame o le woli mo fonga bo ya te o ilang mai mo ya malang ma futo mai foi ile to fa wa le radio sa mo ta silima Eva tonu a mo ta to olia e le fai unga fo le dei vai so vi ai le lo fo le tu te mai lo tu sui fu ya ma man to ne yola tanto te toi fi lo I lungo pe mo ngalo ngalo le e I fa se longa tu sa mai au ki lani ni sila ne wa fa amanta fi le tu tu mo danga te lenga ya tia le dei fo ya wonly mal dei fo I ya so se io li tu la I vai le so fu le vai so pe tanto o li le lo fo mlanga le yo le tampa au le langi e langa te lewa mai a fo le tutua ya le sunga la ya te vai ma le tua ya na tasha vai lua le taiao e pe ona yele polo kala mena ole a ma luo le taiao le mo tanto fenga yele le ya woli se le tu lai fa ya tanfo le fa tanto se a tu tala mai ima o le lando langi ma le Pasifika e le fa wa wina le tutua e le sunga ya le anto saver se le tu lai fi tu le poana nei ya suil de fo Sui le sema le uso ya sau si fo no se ia o ile so anta ya a wai fia o ia fo ile le lufu fine tu lang ya a fe o le vuta ma futo mai fa telephone tu le ding le o lo te vai ya tu ya e fio lo fo ya tanto ia fia mai le tanto te vola unga ya va telephone tu le tira ya Selena Brown ma le ainga ya fa pe foi ia tuli loa ngango fa taya mosamla inga nai mele pone Australia ma o to umalava o le mafutami le rivango le so ma lo le fa yo le fa ma lo fo le tawa tai tute ma nga wenga pe ona fenga yai ya telu mai le so na da fisole o le e matua timu lava tanto ine au kilani e fa pena fo ile tele o pito no o le motu I mantu e al wantu ha mai au kilani ya fa solo tuai o le Caramendo ya fa solo tuai lalo o I mata al wantu I nai tauranga e o antu lava I tampo o la lava fa mai o lo timu le dei vaenga leso e o ni timunga o lo mai tawina e al wantu lava I le so se ia o li se temi o le poa na ni tau fio lo mai winga o le tau ile aso anta helpe anta tu o le lo fa langa le o le tua o le tulanga pe o le ile fa nga solonga o afo o fa fianga tawanga siva o tawanga pese a fa na wa onga o tele o motino le te nei po le tulanga yai na paunda ia tai na mai tawanto le fa mo wina ia ai o le stage alo ma fa na ia po tangata fenua tangata mau o le fa mo ta fia ile so ona o le ma lo si foi o le angi le savili ia ma le pisio le timu e pe ona moli ma wina ia na paula na le stage le wa fa ilo mai fo ile le ASB Polyfest I lungo le lanto Facebook page o le wa ta fia ile terminate ai o lo ma fa yona e anga I lungo le fe I lungo le penga te fa langi le ASB Polyfest ona e le si talaila ia le ina sfutala e fa yona e mai motu sa o yang ia la tu fa se longa o lo wina mai le stage sa mo la vala tu ia ai a fai fo nai la vai o ile malai le temlidi ia u tele mai lo ia po a fo lingon malai to inga so nei e mo tu ale a nga ia ni se vai papai ia wa e kuru ngon mukia ai sa ngon parpa ia e fi we ka fu ka manga ele nga tele
po hau te unga whai lea sonne, e makua le lea e makang, e makua mau tau ke unga, i re kimu le sa. O lono winga o se e vai saunga le mui lea solene, mo meu boots, kama wele le kia lua le maumanga, ia kia lua le kongu i o le busa aisa, o koe ngā se e vai na iau ngai lea solene, o le ofu wa atimu, aru wantu i tonu mo le ofu ma whanawhana, ma le wha mat, matua le iau ngā whana witi lea solene, ia ona o le malosi fo i o le angi mai o savili, atu ai, ia ma le afo, ma le sawa le timu, e na o le maili me maua i le tamtiti, tātou on sa i le aso ante au, ia pehanga i sao i lunga o penga te whai lang. O le whanga salonga pe a fuatu i le teimi le dei i le whanga salonga o tātou whaafiafianga i o lo whai o i le stage tātou le Samoa. A whai o le alu sa o le teimi. O lono winga o laua whaafiafia i le teimi le dei. Ia le a onga Macaulay High School. O le teimi le i o a onga na autamaitai a utawinai. A mai a Macaulay so on Twaima St. Dominic's College, St. Mary's College, St. Cuthbert's College, Barradine College, ia whaasolo tuai le Auckland Girls Grammar School, and Twaima Epsom Girls Grammar School. O lono wi, e whio lolo ia tātua o ngai e whaafifia le hau le nei. E na paua o le ona wha le tono le timu, o rautoa ia tui whafu le timine. Ia o la laweang yangi maali e mai e le savi. Ia o le mea na wale na pia malu lufo i le lea le timu. Ia ona o le malu sirangi mai o le savili. Ia, o te leo mautino i le timini po o wha au pia la vaa tātou whaafiafianga wa uma whaafiafianga na whaisina ko mai le kuanta te ai le tau, toi a manta le kuanta le whaafiafianga o ngā tu whaatasi. Ia, o a onga la nae a manta i le timili da Massey High School, Aorere College, o Tangaroa College, o le Hanga High School, Antuai Mawai Takere College. Ia o a onga na pe a whaapena wa uma mai le taiao. Ia wa le Santala Malai le taiao na leila. Ia le onga Kelston Boys High, Liston College, Auckland Grammar, St. Peter's, Sacred Heart, St. Paul's, Stila Siam. Ia e taulunga antuai e Dilworth. Ile kuanta te ansu tasi le taiao na leila. Pe a whaapena o le nālu ting. E a while ialu se taimi an tātou whaafiafianga. Ale whana wa onga i le taiao na leila i le Polyfest, o lonoi. Ia, kako ongo sa i o le whande tonu mai winga o le ta. Wan tala whan tui nai mera pone Australia le tamai ia whautai a mosamara inga le mawhutawa iai. Le lau mua i Canberra, Tastiva, malon sui fua. Ki Rita Pune, mai Perth, Junior fua mua mai nai Brisbane e Australia. Whamarian tu le tasi o le tausanga o le fine ia Valeria Junior. Fale ai a fua mua. Ia marui e te leri da antonga o le tasi le tausanga o se walo. A vele atutupe ia mami. Ia ai halua o e whinga haluenga. Sinampi whaui. Ia whantala whantu neia uliwa befo tina ia Maria le sina tawai. Wau tegle mau tamai. Koe ngā sofa pengi o le pupunga o le kipoki. Kipoki kokoa iai. Singa leisa whaapopo pēr whio ngai iai. Ia mangai masi voi e mai Samoa. Ai mix whaakasi la lau poloka paka mau fuala. Ia ngai pese mahali e mai iai le whantunga lea. Mai le Pacific Land Band. Mai o le ngongo sina o le wha. Ia wan fwoi le whianga i o le anturuk mangāru wenga tutu ma whaiva alo whilima. O le neifo ia sofa rei. Ki mua ma kongi au kina. Wa mai ia tau antunu unai tau te ai tau malele. Le ngongo sina le mai se fai oi ma ave fe au mo di lo wa fa beta wa le ai lo fa atata wa ave mai tala lo la le fili otama jo maya la fule ale ai oi ma just
amatatia tu fala neile la fola mana ua fola sia me ala one tane ile tausala ua faalia so fanonga o te wina male fia fia wa ele tifo ile nonu e so tamali ma fale uporu la ole fisa la ole solo wala etasi me manga yono lau fa alo alo ele ma faina ngala ine rosso wanso fu iliu ai uata nei I fu iono Samali ma fale uporu la ole fisa la ole talo wala etasi le manga yono lau fa alo alo ele ma faina ngala ine rosso wanso fu iliu ai uata nei I fu iono Se formali na le Pacific Land Band I le divang o le woli bole pese wa fai o ina o le ngongo sina ioi o le ngongo sina ia fu e mawai fia I le vamao o ia o ko ngongo sina e mawai sa ya e mano si pare mari I le karingo le sua le iao e lo ngofia mo tanga tafu I le leo ngai ai fua I le kuperiska va vera ngai ke wa le lavane mo mo kausi io e va penga mo kanga ka ngai kausa mi fua le fane o le sia inga usa umale asu mo tole ke fai ya ko le kofo se lo lima le lei po lo lima ma io ke minga ia o ringa fai re kuka o e fia papa ia kwan kanga kania ngau ka fa le lava I for ko me ai ringi yo ia on sai io no sai pe le on sai ia ayopu ele te me o so I foi yo io vai yo yopu o leva na fa I langi la na folanga to ia tan to le to ia e rise me ra e fofa pa o mai pu ko de sink seri ia na ko ia ko ri ka ka fo ma fa le o de kim e wana leila uso antu le mai vale e dai me la ti foi e fia una antu shambo ora watu mo fa antel taniele o le mai vale le si va ngale na o ma fa mo ni shambo ala ko I fa fo la fa ka lila ko fe o fa no ko so le kwa ko mu le si fingi pa me bla 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 o ko fa no ko a fa melanga that's my holiday today I'm stuck here in Auckland yeah we o fa ko la mo ko mo che le va le fiki fa ko la mo ko pour va le fiki ma che la fa me le ngale fi ai ko fa me ringi si la na fo le ngale fi la ko va o fa kino
le lo bonga ufa mo le ka ko le vai nga wa ke le ku per compagnie va le ngai lo le basis ya fa yo se ke le lo po le wo le lo po la me la fa ku la ke mi nga wa tu ji le to fa nga ma la a me la ko ko du de na o fa shot la me la fa mai wo le lo po la me la fa mo pa la ni mo le va ver ko ngo o fa ku go slow down me ma ko le fa fa la la swa mo yang al vai nga ma ole nga me le un su ka lai e breakfast ko e lunch fa kilo ile mo le mo fo le le ma sanina te le lo po we o ye le na te tala le nga ma ko poloka i ma wa ai me se la vala no tu i pu nui ya ma le sauna i tai dai fe ile wala mai dai mangile e sa wa ile ma la va le ile te mile na te tala ile mo na pi wa to sangan te ni ya o fa ko le me ki ko ki me ko ai ngai o le mo fa me langa e ku pu va la pe o le mo o la fa la ve ku ma e mo ki ngo ko o fa anu lo mer ku pe fa ye o fa so ka fia kana ngo fa pe ya o fa pe no fa ia kiro mangu ia maranga nga no wa ye po me va ya one to no la ima to filo ima vanga le malanga isa mo tu ale mo fa pe sol mo le me le pala for me ona fia lu yo le e musu le mo inga ki malu nga kupi ala ye o fiki malonga e o holiday o fa sol ko ki o fa kon pala ele le yo nga ki alu ke holiday mako e di se me ko se holiday e holiday ya ma ko i me yo fa e kusa o ma ko i jamo e le ka o se holiday ka o le me ka o le emergency o le me nga ringa o ma ko i jamo wa ko foi le holiday e sa si de nga ka o le emergency fo yo e ke fi wa ke la fi le hotel ki ngo foi ka si ale lo ko ai a ver su nga o ki ma yo ya ele o ona ko wai nga abuelo ko sa New Zealand po Australia po nga vela ve ke la ya ele ye fe ngo ka ai pera eu fico fico con i mero pa ole se sengar ko mo para ele ti le yo vale yo le singa ku pe ve pe nga fa pe ka ko le kan ti le o longo winga ngai au fenga venga le New Zealand ho ele o makua pangaki kala le femme o lai le hanga le fiore vale ana me la kuaka fa mi le hanga le fiore vale le New Zealand to le hanga tu me le fiore vale le Fiji Airways ia so ye amu ya la pala ngiola lo ka fa ka ko finga wenga pe ka ko fa sanga i pe ka ko anti malala va tal van tu ni ya wa mai le tau ya to i master tendali i o kalangola fa to ile fa just bai ni ya Jordan Apineu ja, yo e ko kongi le live le party festival o foi fua va mo o ngai lungo le penga te fai lang ASP Polyfest lua filorima o ina e fa me ko fa se ngai lungo le Facebook o va i le auto fa sena fa me ke lua ko lunga nga va i ni te wa sa sien fai ele o yai le o penga te fai lang o le asppolyfest.co.nz i lunga o lau Facebook ngai kawarwe o mile link ia o longo wingo le au kau wha vale ama le au tau wha sena i te umai mau e lau sfurukala ia malua koi mau details ia e ka alo e lo malavaenga nai lau se leni na o lunga o le upenga ta wha ilang au e ke alu le Facebook alu le upenga ta wha ilang ta ilang asppolyfest.co.nz ia o nai sa wai lunga i nā ia le wha ta wina le o le live stream ya na e tutongi tātou i o stages i alo tutongi o le afo o le stage Cook Islands Diversity ni we Samoa i a matonga na paula vaenga lea o lo faifua ia o le naua tāpunia i le so ia o le stage lea a Maori o le whamai tātou e wha wau lea so anta au pe antou whiololo mai le tau le pepe yane tinonga ioe koko Samoa ma le pangi popo ioe nganga palo ia va ile ia fiu ka fiu fila waru le akoa
John Leota va telefon tu dahi le fi anga fan la tai. E va telefon tu fo e no kama leo pata. Pata ai le pata. E ana wan tu levo e samo. E a fo ile ngole me. E arua ko fo ile le e ko ya kia e longa o langa i sam. Ki le do po anga mera fi samo le tai. Marietta e va telefon tu fo ya le anga tu muli. Ja, le mafu topi in Brisbane. Ayo mafan fanau to Ravina man to dia before you to uma o le mafu topi le divine o lawo. Ja malo al fo yo fa ja malo fo ile tawa ta. E Brisbane lava Noah fa auto wa talvat. Ja ya nga ilunga ina pa fi tele lava o le polyfish. Ilo penta fa ilangi asbpolyfish.co.nz. Tangi leia o ina le manongi o funga lao e o le whaia e Samoa o tamawhana
now le to fai few lim similar to funga. Ja, maar bese we fai go in favor time po ia e manuia. Ja, ek sal wel tell in vir jou to lie behind schedule your stage Sam boy fa fi fianga find out wa onga le ya hodi. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. Hey! Aua na ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele nao le inu vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le bicillin, e ki lia atoa ai, saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona whaatau no ulfai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mafai e api o le Finance Direct Limited ona fisosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olu alua. O valu whaafaa 5 Olu alua o valu whaafaa 5 Mo se fisosoani mo sau tafaunga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se furu tau sanga o le nei whaamoemoe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pepa uru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangaiane I le www.asppolyfest.co.nz. O tātou whapatoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se funmani iwa sene. Mau keni le Buttercup I le nao le tai wha se funmani iwa sene. Te le whamlianga mo mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. Nā alofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu. Awale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Toyang lele mai fo le tātou ta pau le langi mo le manu se fa wa le tātou por kala me u fa ngoi no le tau mo oe e ole fa tonga mo tātou mo mai le ngria mata yo lo na tau pulus fu martas al fa pulus fu ma le lua mata yo lus fu martas an fa pulus fu ma le lua fa mai o me mo fo tau te ole mai ai u ai le fa tua I le fa tua e mo ala vai o tau o mea uma foi tau te ole mai ai ua iai le whātuatua e mau ala vai auto. Whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Ka uala mea ia o le tatalo ma le whātuatua. E le ngar kakalo. E kaunga o whakasi le tatalo ma le whātuatua. O le pese ma le whātuatua. O le launga ma le whātuatua. O le tautala I le upo le atua ma le whātuatua. O le fesili, e a vea ma wha maalosi moro I kau moe. Ai se ae te talo ai. Why pray? O le kari, langa le whai mai ai Yesu. E maa fua o ngā le maua o ele mele mga oi. O ngai kele o kakalo.
A o le mea le kam vai a voi, o le kakalo masaru saru, a ia kakalo i le whātua. E fia hafe ma milionga kakalo wōrunga, a le kali mai lava, le mose kali, o lisi la kaimi, e mafua onga le sau le kali, onga o le whātua. Ia kau kere o kalongo ngeira le upu whātua. Ai o le ka o le mea, ia e karikongu malo loto atoa, i le o lo e tala noi ai, o lo e ka puai ai, ma e mafua inga le lo. So le challenge mo e, pray with faith. Ta talo ma le taritonu, ma le whātua. E le ngata o le neias, au aso malava, mo oe malu ainga, mo le atunu, ai maise o le ekalesia. O le soafo Yesu. Amene. Yeah.
Hallelujah worship team si ile whaawhitai ile ana mea umaiolo tātou ai. Te entu le sunga le whaiwhi au ia Pastor Rolani Mikaele leo tamo le tātou polgala mena o le lui tau. Mo e ma tātou uma o whaantasi le te talo marangalue. Ele o whamai le tala le tusi. Te talo mai moe e pe. Yo le lo ie po a mea lo inga e whaelinga i keim. Ia o lai timu. Ia po fisela ko mana olong. Ia o tātou ia na o le ala mai ilunga ingu ki koe moe. Ia koe ala mai ilunga koe kau sami koe moe. Na o toi ina mele lo matua wari i taia wala i tele ala tupi. Au ka kou ia le ise mai. E le aise mea o whaale tono le mafau whau. Ana na nofo ana mea nai whachon. Se amu ia no e o langa kawhia pe ia o oi. Lele. Tātou telefon mai a seuri malau leifi le tulai tasi. E le tala mai le tātou iuni laka pipo le laka pisa moa. E winga. I se tālonga manu sa moa i le masino iulai. Ala e whaafonga iei. Ia i se teimi o lea uli ding. Lea o tia wan tuai whaamtalanga uma. E po ai fo i leo le a pingi ma le manu sa moa. Se fulu ma le lima. O ai fo i le au laka pi au fea he whaia. Ia po fea fo le mea ngai ke ka whao e ringi ia hou. Ia e tui ngā sone. E lea o nganga e paka e lunga le mukia. E na o le vivilia i o pa o le taa vale. Palapala umai malaka vale. Nganga e a sola kuai. Oka la uani. Ola uani pa sili sili. A te patu saina. I se apa e la pi. Po se pisu pasili. Po se masi ke mai piti pasi na sapasui. Oni tamato malipi. Apa lava uatonu. Uatonu lau pinangalo tapa ai poipo. Avane ile malo. Ele anga ole tatua. Etele ai ole ti akolo pe basa pepe. Ole pepe ole po. Fongomoa ia fatalo fat fo tapo ingala tunu uline o uli fa fongomoa yo talamola fa fongomoa i tala tumoa. Pole tusi pirosili o na leanga e whailoa i mātua i ate leanga e to wau o mata matamai ala tu whanau. Ka o fie se tinatong tininga o kānesa o lana tamateine ma whaau i lawe ai official malo. Ta longa sa inia Los Angeles Chargers i sui mo le Wallabies, Jordan Betaya. I wha fongomoa i whalu teleno ni tala. O se wha moe fogo e whai au kilani la stona i nei. E taula i ai mātua e tilo i le lau tele waka. E a whieila ngono lo awa no i lungo le interneti i le temi nei. O le wharinga ua ilo ai o le whare tusti mo tamaiti pito silio na leanga po le Worst Children's Library. O le a whailo ai wha maumong o le awhi o tis whaitau. Mata i anga masani mo le wha a whiaina i o tangata e vai. For the Dewey Decimal System of Ham. Le kawa inai mata upo e pio le tau whai. Wha amu tau talanga ino e whaia. Wha amanu o nia lawa oe ia oe. Sa wanga e whaia i meola. O le suiurua o ngā rea o ngā whaalono nua le Normal Intermediate School e o Kilani, Kieran Cleveland, ui e wharia.
E mo mia te ngato na pui ala to whanau mai a fianga e yata I lunga o wala so tenga lau tele. Mai e talo sia o le a so ni aila na onga. I le whai ngore vai aso o le a pilia o me se a ia tusi mari pari tusi. Ma tusi o le a suia ia ukala. Tusi umai e so tanga mata e ia fianga. E ma whai e te maiti ona tilo ia ile interneti. O tangata mātua ma mātua o le a mwhana la tu mata I ne yata. Ina ia mawhai ai, o na mauano la tō mālana anga iata matusi ese. E whaingo fia telo na sāwhia ia ilunga o le interneti e tamaiti. Haria Cleveland, o ata matusi singa e whao no whainga tā telo na whaitau wina iai ma matamatai. O no le lau telo nei matau whainga tā tele. O tō whata sia e peona ia whate iai. O le risa ia whawai ina le polo kalame o le o tātou tamaiti ilunga o wala so tainga lau tele po le Our Kid Online, Rob Cope. O le a whai aisan tau talanga I le whata singa. Mai e tāu ai, o lo maua e tamaiti ane iata mati singa e a awhia I lunga o le internet. Mai e tāu ai, e ia iata tulou o le ala e se ina ulu whatiau o tangata. Whainga wha malosi whaurungani, whainga wha polonga ni waengo ni miti tau wha pepe pido stili o na leanga. E te o iai, pe o iai mātua. O lo iai tu tono mastili te si uma tu tono fale. O lo whatari tali mō tātou whanau. E sāwhia iai, e peona tō tele a tātou whanau, o matamatai. O le haiko masina mō mōni sila I Peritania lilo mai awa Phil Koff, e le o sola muri mai I ona langona sa whaali I le Presidente o Amerika Donald Trump, mai e whari ai, e nā toi whai e foi. O Koff, o te te riu mai nei New Zealand, I no mai ana wha a tea mai ilona tiute, o na olona langona sa whaali ale teima le tiutalanga ane minister ma ta upo le vai pafo, ane malo o Finland. Tā whesiringi ai Koff I le maanga o Trump ini talaanga, ma lona whainga sa whaia I le Presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky. E le I mai mawina lava I le minister o vai pafo New Zealand wa wasta mane o Winston Peters, te teime le whate ai no le tai mo mo le pati le leipa. I lona whaalia, o le tofingo Koff, I le o whatangai I le saolo tonga ni manatu e whaalia. E sa longo I Koff I le porokalama le first up o le le New Zealand. O ne manatu sa ia whaia sa mo mi o le whaalia ina, ma ele o wha no ai I le whaia. O se vesili tau e vesili ai ma a whaia o le tau I lea o le lusi ai o le ngā luenga, e le o pupo le whoi. Whaalia Koff, o lo ia Peters I le pule whai tō tasi e whate ai o ia, ma ele o whai tio e whoi winga I le whai unga. Ai o le memoni, o whawhitai e Koff I le talia le minister, o na ona la ngona sa whaalia winga I a Trump, ta ta ina I manatu wha abao malo, o lona na ta inga sa marino o roni vai aso se fast toro solonga o ni fa matalanga se stesa fa e Trump mani tala pe pelo sa ia faia ai ele se sa sin yaina o se tanga fa inga ruenga ile matanga ruenga o fala le malo le ka inga ora sa ia fali o istanga ta fa inga ruenga sa na o sta vali solo tu tono ofisa va fetangisi ile mai ai o for fulanga o le tau sanga ile tu fa tu langa le matanga ruenga le ola alu ser fa tu selau mo selau nga ruenga o tana no anga sa amta whaia le stofi le tāro sanga mō ngā ruenga, e ono se lau fitu mari tolu o le alusi. Ai o se lau iwa spulu rimo ne ngā ruenga, e le o whaatu muina le te minei. Ai o le au whainga e wha se lau fitu mari varu o tangata e wha au na wha amaro roina, I le whai ungo yuni. E o mai na stosu tasi o mati, e lua a whe varu se lau spulu iwa I tangata whai ngā ruenga, I le mata ngā ruenga o whale le malo. O se tasi tangata whai ngā ruenga o iei ne I le mata ngā ruenga sa ia longo le leito ni sila. Ma to ai loe lau whai ngā ruenga I nei whono tanga I le solulu, ma le se tofi le vasa nei. Ta ia whai lo ai, te matua I whaalongona whate ia ma le o whita I tangata, o no le whata waino ngā ruenga whai ngā tā sa whai era whai ngā ruenga. O rewa se silo le mata ngā ruenga ia Matt Crockett, tai wharia. O le toi whātula ngana le mata ngā ruenga, o whai ele teima le whana tinate o le whaalau te leina le o le taula inga, e whausia ina le whai tawafe mafe o whale a le malo, e fia tilivaina. Ina watoi whau I tua mātua stene titila I tite a fia le kānesa ola matialu na ola ia le la I oenga. E whau wawailo na tofi tinga o le chemotherapy. Na tā pāilo e ni ofisa o le māloa se whātununga, mai na whāmastonga, e tusa malona wawainga. O se whātinonga sāni mataita ina ile ainga I tomu whainga. E tu uani sila male tene titi. I le pō alu manai leilo I longa al whāmastonga. O le whae unga whaamastonga o ao sa whaalau te leina I le au le na napu. O whae loa ai, whaamatalanga o le mata upu. Lea sa te e na ia mātua le tene titi e tonga tinga peona la tā uai o le big
fama ai seiva i tong tinga fale natura matakalo o ingo o ia matua malala tamatene ele mafana failoina ono le fasaina e tula fono o le tau singo whanau ma le tula fono o ainga le pui pui ai fasino manga e loa tamai o le matua o matua le teine titi le mafana failo foi ia le whamaumaunga a le whamastonga ua whalau te leina ai uilea o le whaiunga le whamastonga sa failo ai o lea teine titi sa maua e a fia i musele o la pi o le kanesa o le lymphoplastic leukemia e tua ingo kanesa e a fia i a lololo i tu tono po naivi po bone marrow a o wha mai a i a le ua tono tingo le teine titi e sa toi whau i tua e matua i a le la whatananga e whaua waine tono tinga i a Januari sa au inatu le whale mai sa whai e tono tingo le teine titi a le ripoti o popolenga le matanga luenga e pui puia tamaiti ale oranga tamariki i ro ngana tono Februari ina o misia te titon tong tinga mo aso lusu valo i le fono tanga i fale mai i le tau lata i fa ungo i Februari sa fa matala i le tina i fa pea i re mana o e talia ni tong tinga fa fo mai sa mo miaina malona na no te inga e tong tia o i e tong tinga fa le natura oma a sa longo i le tamar tene titi le fono tanga o tilo le fa unga ino tong tinga o le chemotherapy o le uli ina lea e le big fama te whaoponga e whaonga, e whaamatala ina i whaoso fianga tau whaio polo whiki maua, e kampani o vaila au whaapomain, i le ke lope. Ai o se tamai tia o ngai porirua Raymond Shue, wa pāsian suenga a le SAT o le SAT test, e una whale ai i kolisi a Amerika, ai o Visiri. Pe ma whai ona ia whai ni sila nei. I le mai ai ona pāsia le vai ngamomo ana tispasi wa o nga maurulunga pole, NCEA level 1 i le fai tau tusi ma le numera i le tau sang talua i le nao le iwa o na tau sanga. O Raymond, o tilo nei e maualon tuspasi e urufale ai i le universite. E lata mai nei sa maua e Raymond i le tala i le pastiola na suanga a le SAT, le suanga e urufale i le universite e masa ni ai o na fai e tau mai tau sanga sumalelua i le malo a Amerika, tusa le ma tau mai tau sanga sputolu i New Zealand nei. O le tama Raymond, Michael Shue sa talanoa i a Tracy Mulligan i le porokalame o le afternoon. Ma whaari ai lona whaaloona fia no Natali. Ta ia whaari ai, ta ia maita wina lama lo Natali ao lai tiane o ia tilo i lona tama o ia whaatita ia tingo ma te tusuranga gana saina i le matua e tolu i le whaatu sanga. Ma ia ta uai o lona ola e le si o mianga e whewhilo i o tūmanga numanga ngana i sese. Ta so soni tele ia te ia mase amatanga le lei tele le moia. I taimi o Kirisimasi na te whaitau ina itis whaitau a tupulanga tele vau i le ono na tau sanga. Ai re nao le fitu ma le apa tau sanga ro matua. Ta ia whaitau ina itis i tau Isaiah nisi, ma ta upipisi nisi, whainga whakome nisi, ma tau e lua le rangi. O le ata mai tele o lo Natali o whaari ai a Shue, o tilo inisia o ngai whaapasenga ilo na maana malama. O no le o suenga. O nga mo tamaiti i New Zealand nei. Mana ia tele. Ka longa o le tamata alo mo mua la kapia le Wallabies Australia Jordan Petea o sa nei la kapia America le Los Angeles Chargers. O se vaenga le porokalame tole ninga le tamata sanga le NFL. O tamata le vo tamata alo fa va malo o le International Player Pathway Program. O Petea to si tastalong fa teoria sa talo i mo le Wallabies. O tamata sanga e lua nei por rangi wa awa ia tune le Chargers. I le mai ai o tole ninga le no fuanga le IMT Academy i Florida. Peta ia lusulim tau sanga sa ave mestam ta alpika silio na talvo. Ta firfilia le Wallabies il tamata sanga i por rangi smriva na tau sanga i talonga mai require apani. Wa fismriva. Fiti tau sanga o ta alo mo la kapia le Queensland Red il tamata sanga o sopa la kapia. E na tele fa mauni ina ia te sema. Ole a wea tu le porokalame le IPP sana tau whainga ta aloi i le NFL. Mo muato na i whaari ai o sana mo i mikinga le sa la whaastoina. Maluna tama, sa maliu i le whatuoso i le ruafe mariru sefulu. Wai ta wai o se avanolo tu alanga ma iai lona tama i tau mo whai ai. Mai o se whaanoanga i ate ia pe a whai e na tele wha. Kinoa, o le umi o se avano umi, lea i le vaenga o tama e whai a iari whispringa o le awa le LA Chargers. Te taunu unga manuia lea i lea tau lelea sa whana ui merponi. E peona sa ia o ina le ta alonga sa le ai, masona maramala mai ai.
So tele ia tama Australia awa ile program pesa awa i foi program NFL a e to i titi la mai tama wina ni ava no ta aloi ile NFL le au fia malafonga Jordan Mailata na filia ile awa le Philadelphia Eagles le sa mano malo championship Super Bowl ya February o filia na mara pasifika ela na au pirostili ona leilu smatol mo le aso le talo ngabara warata silon malai fa lo to fale North hapa ya kilani ina stonai o le kapiteni Ani Savea o le afaseli tulanga Lucy Fastaloto ia pole open side blanca o le talonga tai longa no foi po ti Albany ile mai ale la tunga luenga a osta ilia le so oni ala tu man malo ile ta mar sangor tu pala pa Afrika ta fatto ilalo le mona Pasifika ile Crusaders ilona la malai fa lo tu fale Clay Sete ile stona o mavai sta alo mata ina pitai ta fali Savea ile tu de momia le tu fa luino le ta alo wala to iloa o le amano lo se tu ta alo ata mamai o le Warriors ile mai ai ona sasaina le Hurricanes le Port Spring to wai le mas marfiti sumalua o le nus faweti fe feu ya Miracle Failangi o le Avelona Smalolo ma le numero valu ta alo fatau tino se misi tu poutai loa o le awai ile autau o faya onga faurulu fa alongo tana umanga yen swinga morau ile fa amaro sio le ni tua e tamai mo mota alo fa pema tama fa leo aula le mona Pasifika o filia tito tui poloptu Millennium Sunerivi Pileti Sae Tau Fo Sam Slade Alan Craig Semisi Paya Adi Savea Captain Foilea de Misi tu Potai Law Jordan Tomatenen Patrick Pellegrini Solomon Alai Malo Danny Toala Lolomilo Kyron Taumoy Flow Ma William Havili o le awale Warriors o filia Alfia Ma Rob Leota Lalakai Foketi ma Joseph Aukuso Swari. Io tala na ne yaso. Mo watang ta umarse. Lang mai. Manuela so. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
was fulvalu minuto tani ling tulai tassi le ya woli o fa wo bien na sasa tanto il timu mo savili le ding vai o les so fa tani tia se yulu mo la lefi mo tanto dalai pe ona sai fa funga tri ling tulai tassi le ya woli to o dan to anta ling tulai lua Tibia, if you're feeling on just by you, telling a yala, a kuso le le enterprise monogroup mercau, a wafo is a telemain la to Tobala Udanga, il fai un le neva yasol vayaso more, or le masina lon fa. But Talavan to live telling a lana malolifa lenganui, a man of oil sai, Antonio Nawa, Tom Mosin, Masilia to Tolde, illitin moments of it. Yeah, malole, Tawatai for of Talanga. Yeah, ia o le tūlanga tau nei o te longa tusa ia ina le befo i loo e tau tua mai ai ia ma e whaisi malingi o timunga ia loa fo il nei paul mil whaftai le tua o le ua tato au lia fo le nei whai unga neva yaso ia a tono lo ia fu tangata lo mnao mia le timu ia mai se la to o lo whasusu e whato angam tūlanga whapea ia atonu fo le nga fo le timu ale no fa longa fo tau sioki mai ia o tato fata no ale sapala ia o kila so ia ia le le ai fa so mai ma tu langa va pena ia lo warta ia lo fangieta to tato tapa ausili ioi ia tonua e wala ngona mai stoi ina ia le tanto panga tia o kausi o kile suava ka sierkinga mai o suava ile le fo mai se wala vale ki mori o le via mo singa masel sa le ja ai malo le tua malo foi le sai tu te magan wenga o da to we foi ia le fai un ole yeso ia pangale le isi tanto me fai pule la volto ina na le tang a fida ngalo la vai timu ia o le timu anta to a fida ngalo foi la ia o tanto fai tio foi mai wo vevel ia o mai so fida ngalo fa fo mai tempo mai le pa ia malo samo tono le nei entro malulu tanto ia le ia fa tai lava mol mato wa no ia fa tala fat fo isi o tato atuno o lom fai ona mawata fa sala launga ia so se vaenga mai mawat sele se ia pa ia ai tato fa nau ia lang ona mawlunga langona o lo tato tau fai mawale manuia fo I man mafana fa no le lo fo le tua ia e ina lo wale ne yaso ia ai lo fangieta to le tua I nei tula ia o se telefone nei le enterprise il mato foi no fono fatu ma tu nei manukau ia o le time nei ia e foi ia ele o fai si quiet mato fo lele ia o tulanga tau ia nai tangata le o mai time nei o lo tau fai la to sa ia ai o tulanga tau ia o te lolongo to nga sola nei e nga ia le tulanga fo lele o le tato website o no tulanga na o lo fine patino u mayanga luenga fo lele te le tau su mai le yacht o lo winga o lo lunga tato website enterprisecast.co.nz ia o lo mawa u maya le tato stock po le ala vale ta vale o lo sa ilia ia o lo fai ona maua ia tato ta vale umai lunga tato website na ia fai foi no fatino mai lau finance pa fa pe te titilo e fai al finance mo fatu pe no lo sa ne lo ia le link na ia ta vale ia fai on a matalia le process for le finance tu langa ka ko stock ia lo tele mano no e tato ta vale ia o lo ia tono tato lo toa ia a fa pe o lo ta sa ili ia fai ona su mai ia polo mo fo ilunga tato website ia tulanga tato trade in a fa pe fo lo ia se ta vale o lo fia trade in ele umana tongi ia fai fo na mato patino ina tulanga le ia so ane fo ile fai ti o tu pe tongi ia mo le fa wal fa tu pe na lo sa ia o le tato promotion ia por campaign na lo fa wow pele campaign le mo le cash bonus no winga ia tu atia el faitalia pe fa cash back ia pe fa nga fo ye tongi inisio ba nga fo le po la on road cost or
fo ia po anis tūlanga po le Warren team tūlanga whapea ia po discount ai fo o tāwale e mawhai lava o na whai tūlanga lea i le cash bonus o peo lala na lea na le ta ua fo leo se cashback o na it's more optional fo le tūlanga e whai e fili ngata ia po le atonu le me e whao ngā ia le tupe lea le e kako po nesi lea o lo mawai tātou tāwale ia o le tūlanga tātou o ia tātou finance ia pe tasi le tūla whai na maua ia le tali o tātou finance ia a whapea lo taria fo iso se laisene ia mo ila tau ele maisana i tātou tamā matina matua o le mwhai ona access le tūlanga fo le internet banking ia pau nā tūlanga mwhai ona mai le tolu masina bank statement ia e fisosoani e mbawei ona le whai ngai ngoi ina o le tātou tarsanga ia fonga mua fa tai lava mo le mato wa vanoa ia mo nisi fa mtalanga nei atu timu ia e mawhai ona e su mai le tātou address o le 5 nei le Grey South Road i Manukau ia e le mawhai lava ona misi ia o lua mato ia tolo tu whaatasi ai i le portua o impapatoa ia po i wha Manukau ia le mato telefoni o le o Barcelau ono tasiono fata sivalu o Barcelau ono tasiono fata sivalu ia bidi mai ma so tai mai ia lo mato ngā lue mato male sunga ile tamafo ia tau o papo ia le lipule ia Jerry Coon ia po tu au na nei o le ala fiele lei ia e mawhai ona so tai mai ia fata la nofo ilau lawangana ia nisi o tūlanga o lo omna ambia ele fiso swani manu teleina ia o whai balofi lima fonga mua ia mai se fo le sa uni atu i le weekend ia le fa fo anga se o tātou atunu lo fangia le tua le tapo inga se o tātou atunu tātou tue whai loa i se aso mua ia alo apena ona manu le lo famaleanga leo le tua fast time o matua panoa fonga mua ia marugi tele la singa o tōmala ngā tūle whai ngolovi ia so le tofai ya le ala au kusofia le Leon Enterprise Motor Group i Manukau le toan tusi 5 Great South Road i Manukau wala au yeile over se la wono tasiono fata si valu i le lanto numero na sa ili iso sa le rifo i vaenga olea woli Tasilimo i votu le walu sfulu no midu tubute le tasi afo le tasi au dantu e le whapoponga o le polokalame ole a rito ole ola e walo tantu o la wha le nganga ia e whaipa anga malo tantu o la wha le tino o a maile ma ini o wa ao le ringia woli e kama foi le pi ngau manga vanga e kau manga vanga vara ma ingi wa e aki ngua i lava e a mikire pese mai ai Vanu ilalo o maunga ilunga Mongala mati monga Onu umamao wa o tau wasa O fea e o rosali Oi, lo ula, lo umasina Tafia luese, malene ongisa Wautangi atu, ile tua letama O fea e oi rosali Tafia paiatu, tafia vai La upele, pofea oiai So si uleo saupu malu Se vai
Matuai ho foinga O ma faufaunga ia so uma O fair air o Rosalia Tafia vaya tu tafia vai la pele o fea o iai So si uleo sao pu malu se vai molo ufatu Vanu ilalo o maunga ilunga Mungala mati munga Onu umamao wa ota wasa O fair air o Rosali O fair air o Rosali O fair air o Rosali O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O tātou whapatoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se funma le iwa sene. Mau Kenny le Buttercup I le nao le tai whase funma le iwa sene. Te le whamurianga e mo mai lau VIP card points. Susu mai lau whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le awhamana tuina le lima sefutau sanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whaatasinga pitusili o na tele I le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tari tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasahai se ava malosi. Paa po ni vapes. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tunu mai le amatanga o le neyaso I tatou polkalame o le areto leola o te fiafia I whawhailoa I tatou tunu I le suafa manumalo o le tatou ali whaola o Yesu. O le tusi e luka la matau pe lima al whaupa tolu sifurulua e whapea o te le isau e vala au I ea miotonu ai o e uanga sala ina I alatou salamo. A le upu mo o le aso le nei na sa ili mai o ia ia te sa ili mai ia te oe. O le tasi le nei o whai tau e mawhau whau lo loto lava iai
o se fuai tau I longa lea I le tuspaia. Fai mai awa ua sau le atalii o le tangata e sa ili I le na leiloa. O au o le isi tangata na leiloa. But ele o au mafau loto I le tausanga na o talia I ngai le li faola ma a mata mai le savalinga mai Yesu. E le tausanga ya femi se lau valu se fulu ma le valu. Wo makua nga po wa la tele lua se fulu tausanga e ngā o ke whapine ina na o la ngona ina ia le alofa o le tua I lo o langa mo I ua levanga o loku ai o le tausanga esele na ma o la ngona ina le pai mai o le tua I lo o langa ma a mata ai o ngā savali whaatasi mai Yesu e wina tele mea le tonu ma le ato toa ai o le atausanga lava le ngā o la ngona ina na a apa mai Yesu ma pai mai I lo o langa talavou e ai le tasi te ngata whai mai e ar whapea o ia Yesu I le larorangi o mai kai milinga e te tau le maua Yesu I fale saa ma mea fo I o potpotonga le au kerisiano e su e kwa Yesu e te le na e maua Yesu I le no fuanga e iai tangata ngasala awafo o ia o le mele ngasawai na sau o ia e sa ili le tangata ngasala ele o oe ngalu e maua Yesu me ngā lala ia Yesu fa pei fo yo o au sa o wola I se o langa pule a ule me ngā umanga kwai e winga o loku ai ele I tāua ke le Yesu I lo orang pauan me o lo walu le loku ai le ai se mafutanga vavala lata mai Yesu ai le tausanga le afe I se lau valu se furu ma le valu na o langona I nai lava na ese le taimi lea ma pai mai Yesu ma a mata ai se langona fou ma se savalinga fou ma ia o Yesu langa sau ele o tātou ngā osu ai fo le tusi lea ele tangata le ngo ia levi mata iu o le ao la fonga o le tangatanga sala e mai na ia ina ua pai Yesu ma maua Yesu lo no langa kangolova la aulia Yesu I longa fale ma vala aulia levi Yesu ngalu Yesu le fale o levi ai feita I le au te loku fai mai le ale me walu Yesu I le fale o tangatanga sala anga ska ka mi kongu Yesu le se me la alu fo yo ai le lo le ori o le mission po mission ale Yesu o le sau esa ili le tangatanga sala inga ia maua le tangata ngasala ele o tātou ngasaili o ia ngasaili mai ia te tātou ele si asonga ele si to ina matonu le si tamali il matonu ua whailangi la soifua stoi masange ngā walu o eva ele si pitonu ia masiasi ele lotu ia mātou al ko inga la lei ko inga sa whaiaonga ai mai tala ko inga kia ko ia lau e kale si o kere I loku o ia la whaid ya la me kere fai mai asi ku lo ai ua kele loko le no o ya I malotu to ai fai mai se o ke kau fefe la loko la kele au kuluku ma au palu vai ngai lo au fa ku ai ke lo o loko ngai fia Yesu o le loko e tele tangata palu vai ma tangata kuluku o ai au wa le loko nga o le melnga na sau wa Yesu na sau mo tangata anga sala vai inga ua feika ia tangata ia le au kai loku ia Yesu ongo le alu I fale o levi le na mafuai onga fai mai Yesu ele tatau le fo mai mo e malolo o te le sau e vala au I a miotonu a o e anga sala ia la tu salamo so le upura mo o le asol nge a fai wei lo o le tangata anga sala ke lo o le mea siri le ngei ona tāua mo oe tonu alea na saua Yesu o le mele ki fai a fai ke lo o le tangatanga sala e ke wha maua lalo I lumo le tua a le mea siringa kau e te whaia ona e vala au lea I lona suafa fai mailtu si a Roma sa furu fai upes furu tonu e wha au laina I latou uma o e vala au I le suafa o Yesu le upu mo oe o ia o lo sa ili mai ia te oe le tangata angasala le tua whaafetai le mawalunga o lo walofana e tu ua lo nofo ali ai wa e fio mai lo walo I le lalolangi e sa ili mātou tangata angasala whaafetai Yesu Amen.
First Samoan Full Gospel Pentecostal Church in Weymouth wala pese wa whaingoina whita lai mai. E na ua Joyce fully mamala whaperu tun dala wale tula e lua e liri vaingo la mauli. E mole o tulanga whaptai le sunga e le whaiwhi au ia Pastor Raphael Kopa o le Assembly of God. E lano le motele sa la whai mo le upu fola fola le porkalame la rento leola e la soma le riva ia so antoa i mau pele mano si o latino. Sili ai la le ganga wale tua malona whirigano la toi fo i mai i le asonga fua o le vaia sa fo. A mai ani se leo tātou whasalonga whapisidis o na tātou anga iantu lea o loo whanga solo mai le te mil deiva le whaatalandanga le teitei whono le whaatotua le tūsamo watasi po le fast le sunga ia la auli le watea pula tei vau Schmidt wala vale longa puili i o lo topa ia ma lo o tomalu. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hawa ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu mawhiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whapitoa u whaingoina. O lo a inga i le tafuk e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu valu o perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. O mawhawhatūni ai tā lafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha a fo i mai lo fia fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o valu whawha 533. O lua lua o valu whawha 533. E file muai lo mawhauwhau. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le neivai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555, ovalu selau, lua lua lua, 555. When you shake up, I'll bring you some more. Lua lua mai, machine she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolo. Radio Samoa. Aula balea, fa manino lein fa malama tulanga. O le mātou te aunga i atu ai le mea lava nei, e le umma le upu nei. O le whao ngā, ma le wha solo peo le whainga malo. I le tūlanga le aloa ia, wha soli tūla whono o le minority. Ia, e wa ai pēr ma le tilo i le tūlanga le wanga i le tātou atunu. Wha pēr. Tātou wō ia wha pēr. E le a wha ina le tātou wō i pēr ia wha pēr. We normalize. O tato manatu, tato wo se sea ia whapea. Whaafonga mai ale tunu martapua inga Samoa. Ai longa sa ole manatu. O hafo lingo Samoa la tato tirutilo iai whaafita uli umanei pe a whaila la tato ngu fatasi. Pe a whai tato te lefe siringia po o whele sao, po o whele whaatu la fono, po o whele me te tau na tū lai ai, le whainga malo e tau awe le tunu le teimina mi. Pe tātou te o pēla i tūlanga le, ua tātou talia le malo soli tū lafo.
o le fesili tele le nā le tūlai ma le teimi le nei. Ua matou vaai ma le whanono, wa matana pe e ngu ia tūlau lava le au tausi tūla whono. Sa o vaai mo tiro po le au wala e whai mai ai opinion na la tau vo ine malo losi ale a le fi nau mai lungo o penga ta whai langi ma le media. Pe atu tupu ni tūla whono mani mata upu o ngonga e fiele tunu. O lai masesi atu e piso la au whai tūla whono ma le au tausi tūla whono. So sa ia te loia te le lopo lan me le la tau te taking al mata upu le nei o le minority le nei. La tau fo yo lo ia ile au fai mafau tu lo lava lo ta o le tu da o la se fesili la le ta el office of am sinonga ma le la tau mai tau mai la tau nei o lo tau si le tu la fono ma fai fa ai unga i lungo tu la fono ala me le walu nei e utato walu a pe al me fua pe le sino tupu tonu fo le parliament ia na to si fia tonu fa lo ia la ia e lua lo ia la sa fai o le minority. O le vesili. O le alfa maoningo le tausingo le tulafon. Ea, o tato wadu e ala fa pea e to te sau fai e tua o lo sodi le tulafon o e sau fai la. O la lau tau tira sile le mai moa mai e le lalo langi ma le lalo pase fika atoa i le tato fai ngā malo. Mai se ai le manu lauti sa pese ai te mai tai pandemia, the rule of law. O fea le ua sa veu i el tato rule of law. Fea me le ua tuu i ai le rule of law sa pese nei matalai. O le tu la fono. O le mātou mai tau. Wa avea le SOE e fai ma alo fanga. E fao ngai le SOE mo le topsu waso. Ina ia mawhai o na fai ai awala ma le soala o pulenga e tau fo ia le whaafitau. Ae le o le awala le e te tau na whai. Mātou le tari tanunga. O nisi o mta upu wala ngā mai le lava i aso e le teitai o le ituanga. Iwa sai. Sai mai le mele le EPC. Sai mai le whale mai. Sai mai whale te tele ia na whai le malo saina. Le aini maintenance wa le anga whale wa le anga le fausia e le tatau na mai specs na e whaile tato o tunu. A le vesili. O le taimi o aina whai ei whale. O aile i o enga na whai ei whale. O awhea ngainga na whai ei whale. E leu tato i lo le leia, o lau mau ia te au la vai o te lei loa i e fionga li whai pude. O lau mau ia te au ia, e ese le vai o le tato whai ngā malo. Futia wa sola i le mele o le maintenance plan. Matua i le ai ma se follow up. Tato whale mai i temi nei na ona o mana whai e saina o ese saina. Ai le ai ma se mea e ma whai o na follow up. E la tau le treasury e la tau nei e whai anga luenga le vaingo aseta le malo. Whale o malava. O tau wa ai le whale whamasino. O le to e ola cooling system alawa avatu e a ese. To reinstate ma to e fight to ton. Tele mea ta sui ono le tūlanga o le leai o se feso ta inga o le umalo na fai o le fale pasi lima ye en tau o na to e faso solo. E o vai le fale la ye nei le malo. E o fo le tate ia. Matua i te lele a fianga ono o le leai o se fuafuanga le lei a wala mata upu umane. O le lau e sai mai ne te o le itua ngai ma whapea mai. O le whale tonu o le teimi nei. Le malia lau fionga le te o le itua. O le whatu a whatau sanga o le tatou whainga malo fo. E a le lava e a mata na tau le pua malafo mai. O loutou teimi. Sa whai umai ngā luenga nei. Le la e tau mawhai atu nei e tau wha tu langa ma to e fai pola le si fai nga fo e to e fa tu langa tuai e yo me fual men nei o le awala na fai le lua tolu tau sanga te luai ta to e fo e tu temina fo la to e fai fo awala nga lue awala le malo awala i tonu o ele e iei fa la pop tonga tu mo oti le malo ai sea o lo o matuate lele lape i le mele nei o le whaawawina o le maintenance i to tonu
o le tātou whainga malo. Ma o se mea te tau ana matuai tilo tutu ia le taimiri nei ma le wha moe mo le anga inga mo le numanai. O manatu e re te tau na tātou tue whaia le mea ngā o le whaapea mai o ai o le ai. Tātou oe wa aipo le ale solution nei. Fo ia le mea mo le taimiri nei ina ia aua nei toe whaatu lai mai le tele o whaafitau li ma le tele o tupe alu fau. A o ngā luenga fau, o afi moli fau, o awala fau. Ele i lewa na umana whai. Le awala lei tua i si umu. E la ngona alfa nono. Te lei loa pe whaafea na whai le awala na ma te manatu foi au tō whionga tu stala. Si o tō lo whangia. Le awala le nā o mata o maasi asi le awala le nā. E peise company matua i lei loa whai awala. Tato i lo le lei a le vainga i tato company le temini nei. A le vavai, sor. Alua i lava, sua i lava. E le la fata usanga o whaile awala. A le mai tau ma le tutoa company mai fafo sa whape ave i ail wha tuanga e mai whaile ngā luenga i taunu le lei. Peitai, e i aile tūlanga la i ai, e le o lava le tato follow up e o ai ngā luenga i a unai ina ia tini ma le lei. O le atoanga nā le manatu e whaatūlanga ai le whaamoe ina ia taunu upolo keti te tele nei. E ia le mta upu lewa atua ia i le vā o le malo ma le au whainga luenga le malo. Tau tala ma le whaaloalo, langa lewa ngina whaapea nisi o whamatalanga, o le fufuanga le fast. E o mailo i tutonu. Tutuli umale au whainga luenga le malo. O le fesiri la, na tupu le mea na i na utula i mai le whainga malo. E le ai. Sa amato manatu, e o mai pe i tutonu se i toe tala noa ma vai di iri po feo i eifina ngalo i lato. E mai se i lato wolo i whatumtumunga CEO ma ACEO. Lango latona, o lo taimata li i le tau a venga o matanga luenga teitasi. Peitai, e iai la tau lo iai le nganga tu lau lava, e le o iai le langona, o le tau tuaina o se whainga malo fau, government of the day. A iai fo i la tau, ua manatu, ua fieta alo le polo kiki, a e le tu la e tau avelo na tiute sa te tau o na tau avei lo na ngā luenga, i te tono matanga luenga wha la popitonga le malo. Ma o le lava e vaia, e iai la tau o lo mana o toso ngā luenga le malo. E iai fo i la tau o lo iai le tūlanga, e wha leanga ngā luenga, ina ia aua nei tino mai se ngō lei mōr whainga malo. Ma lea ua tata mai le temi nei i la tau e leo iai le lango, ma la tau o lo whape mai tupi pea. Tātou wa ia o le au le chapipi, ia mawhape na. A whai tātou te alolofa moni le atunu ma Samoa, o le atunu, o le tātou malo, o le tātou whainga malo, po ai lava i whiri mai, te au mar whainga balota. Peitai, e le o ngā tusa le mele nā ma le talitonunga, o le malo, ma tangata whainga luenga o le malo. E iai le mata upo te whita ua, le mata upo le nei le tangata whainga luenga le malo, pisa si. E iai vaenga, o le mtanga luenga, tangata whainga luenga le malo, e te tau na tue tilo le iai. Ona le mele nei o whaafi tau li, e te tupu mai tangata whainga luenga le malo, pe ngā oi, pe a mio pio, pe whai mea wā lea i teimo la tiuti, e le heima se mea whai e. Uma, whaasala lea wheta la o, tu lau lava. Ai tau wa lea umai le tele, o i la tau o tau a vea tiute le malo i te tonu o mtanga luenga teitasi. Te mana tua le si keisa o mato i edka peneta, o le tangata sa i tonu le ofisa a onga, na nofo ma tampa mai le system ma le, a le ofisa a onga i tonu treasury, a watu li poti dunga le kabineta. Te le ropo feo fai ina mtau. A o mea onga, o whaafetu una i ai tupe manitanga luenga a onga i tonu treasury. O resi au fai kon kalate sa iai o i te tono le soifo malolo. Tangata whainga luenga le malo, ai toi fai ala tō kon kalate. I to tono matanga luenga le malo.
Ona whawhainga ila i e tangata private sector ngō atu e tenda i ngā luenga. Ona isa, o keng api to tono mta ngā luenga, ai whai ala tō kon kalati. Sa maua malwhale mai. Wheo whai il terminate, o ka se te level nā suenga. Lea i mase mena whai, na ona tūli al teine sa iai, umma. O le tātou whainga wha vai fau e te tau ona whai. A whai lo wa e sori tū la whono i mea le malo. Umma na whai suenga al pisa si. Abisa alo i di mo leo leo. Mena sa tau na whai. Mai whaafia na mātou whi nau mena i lunga ka peneta. E le whaapea anga oi le tangata i tonu o private sector nga avele leo loka. Ai anga oi tangata i mea le malo. Na e sawala i o ia langa o mea le malo me whaitele. Ai vol taimi no sui whanga whetalai e batu li poti al pulam sutu siri. I've seen here mta upuna. Lama ule whai eise fufuanga le tangata le FM langa lewa umanto tongi tupi. Ai whawhera ngoi na whai. Whawhera ngoi na whai. O le tasi le nā mata upu onga onga mātou te manatu o le lava tupu ma le taimi nei. A o tātou tala noa. O le tele i o whaafita au di o lo tupu i tono mtanga luenga malo i mea nei. Ai o mātou wa i wasa sao whaafi. Ai sea. Langa o lai sao lava tangata whai me pio pio. Ma sao tangata e le wha maoni le tau avenga o late o tiuti. Ia, ma whai a le upure nā. Le upure nā le ua o sao nei luma le taimire nei. Tato wo sea i pe whapea. Ai pe ono whai atu. O la lewa ai le luma nai. E le manuia. Ma e le lei mo le tunu. O lea, ia, whatu a... Tala Tato Export Authority. Bi ia le tua, ia lofa maleanga le rei le nātau mwhainga tele, o le taritonunga, o le ate le se tamau a inga whau o Samoa, e maua mai ai. O vai atu nei le sau o le tariff o le a Trump len sau nei, ia, o i tonu ana tosi ia le mea lea. Ai sea, tātou o tu i whai to o malo tele, ia alau atu i tonu tātou o loa nei le mwhaina vi whafo. Tātou vai, tātou suole, tu langa umo me whanatula le nei a tātou, tātou whalau mata, ma me tātou wia. O tātou wia i saina, patua te le pasene o le tariff la, i whaafia na tātou sanga e Foreign Affairs. O e tātou sanga, tu dalo le tariff ina, ia mawhaina abatu tātou wia i ton, haisi mea, peitai. Aftai o leu tu la il tātou Export Authority, ma na, kionga ripule, Tātou miliona tala project, te mana e ofo is tātou tala i le so. O le poloketi sa ulangia, ma inosia, ma tele iai tala, wane. Ua afu malava le atunu. Ma le taritonunga, le u tātou a mata le miliona le neino fo inga. Wha moe moe le whātua tua i le tua sa mo tasi, e si i mai temi o isi no fo inga. Ai la afua le ofu i le ie. E tātou baba ai po le arsi tianga o le nei tau sanga ma le nino fo inga. Tātou fua fo i la ia o le si tianga. Ma upuna na whai. Wa tau nu ul wha moe moe. E ui i le tele o le. A amu. Wane. Ia. Tō fu tangata mana na skurimi e tau mawha. Tu la whono whai ngā pālota. Ia o te tonu leo tau si sila wa poloka le tātou pārmene. Ma o talo fo i le fionga le whonga whitalai. Ia marka peneta. Whawhena whain me lea. Tu la whono re nei wa lewa na whau fitu se furu ono swinga. Leo poloka ne i. Te talo atu. Whau au le tala noango le. O tu la whono nei. Tele o na tūlanga onga, fo ia e whiwhiringa le tunu urelo loma ma lua whelusu ono pēa whai tātou te au. I le pālota tele lua whelusu ono, mai te tau o na matua whai ale tūlanga, o le whaatūlanga ino tūla whono nei. Whai na whatatia le ngatonu tūlanga o le tātou whai ngā pālota mo le lumana. Ia, no vai atu fo i le tustusinga, i me fo i e whanua siu tu malo. Whai mai o le meleanga le melea o le o te tongi o lisi e leise me o whaia. Ia, i le tau wale nāwa ai. A mātou,
Pa ua le mea. O le maua le matou lisi. Pe le faia. O le tūlanga le nā le vā o le tangata le na sau e lisi ele. Ia, ma le tūlanga le tau mamori mai I meane o mai tangata nei claim ele. Ia, o lo o taatia le matou ai ainga ma le agreement na fai. Ele aise ele e fōa I atu. Ia mawha mamuru atu. Po le alawa le tu ainga ati na e ma mea umai fai. E wha sa fo I le tūlanga o le mō kesi. Pei fo na vevesi e fo I tūlanga o le wha moe lea. E pe o le au tū lava o le ati na e. Tupe fo. Pe lava na mātou fai atu. Tangata fo. Ati na e fo. Avanoa fo. Investment fo. O le tūlanga le na e. Le ma fai na mātou nofo le mere na. Wa o le swinga le tātou te mana o. I se sa moa fo. Mo le lumana I tūla I mai tupulanga nei I umai a onga poto marto mai wa ngā vai me uma e whai mai. E rei taitaia o tātou mawhai. E rei taitaia lava tātou malenga whatia. Pe o na whai atu. Ia o le mera nā tau o le whaaluma luma. That is an insult I le atunu. Tātou lava tā pena. Lava tu la fono. Lava le to mai. Lava le tūlanga I ele ma me uma. Lava fo le tō wha. Wha foi ai nei me uma. Ia, na manatu lea. Ia ua saunua fo'i ia. Au notu le epa le a tauna ave mātou le treason. Su mātou le fau malo. Ia la ke iau fau malo. O le mātou te fau tua I le mātou whainga malo adu le wha tula whonoa le iei. Ma ua le whai mai e le mawhai e mātou na to opposition e mātou whainga malo. No. O le mātou tiutere na. O le mātou tau te tala pē ia I lātou le sau whai. Le paleni ai o. E re whaina mātou nofo langa a sau. Tua inga sau whaatasi uma tātou. A leo mātou whai atu. E leise mātou tala o whaia. E le whailana mātou nofo a. E talia mea sa le tonu ma mea le tupu mai o. Tau ana whai atu. Sa mātou upu ma se tala. E oina mātou se e whaatua ngalu. Ai mātou te le ngungu. Anga lai tā pua I mai o mātou tu malo. Matulanga le tau whainga o le. O le tunu I nei manuia. O le asfarile asau nei, o le a mātou wō mai sa vai. Se I whailoa I man mo tele I sala whai. I whai stala. E wala au whaaloalo tuai pa ia man mamaru o le tātou mo tele I sala whai. Pule ono, a inga matapa au, tai nane whale o polu o tō whinga. O le wha moe le nā, fia o atu se I tātou tala noa, whasoa, o wā mata upo tūlai mai nei teimu. Ia, o manatu le ua lava na whasisilanga e maini o tō manatu ina ia tātou whasoa le nei aso. Ia malengang whaaloalo. O le manatu lau sila fia le whaamawaenga le minista o leipa, alamanuia ma leipa I le amatanga vai aso nei. Ua o tele nisi o whaalia I o latou finangalo. O le ala le sa tau na uia e lau a fionga taitai fono ina ua whaia ia molianga a leo leo. E le tau whaatunu ina pe whautua ina il palemia. E sau noa ngai whai ei. Peua vivi I fo I lea le minista na ona uma na molia. Whai lola na whaamawaenga. Ia, o le mea siri e momona whai atu lau tala le alwhaftai le atua leise sina maliu. Leise sina maliu. E le ngate le fionga le li minista a oe na afia. O uwa ai atu le tūlanga na ilunga o penga te whai langi ma le mea wha amata na ngā I eli wha uinga ina tangata I mta upu. O le molianga o le fionga le li minista malo molianga ese mau me lua. O no tūlanga le nei lau lea wha wasenga ina. O le tūlanga le afianga o au. E leo ni mea ua tutupu pe ufa maonia. O lo whaatali tua inga tū ngā. O te musu e whaatu e tala langa leo i lunga o le whamsinonga le tau. A leo te lole. O mea lea ngai mai e te au. E leo ni mea ne lei. O ni mea fia ilo ua langa wha porkiki. Ina ia wana i mwhainu toe adu les whainga palot. A wha muta ina lau tala.
O le ala lena o lo tutu mau e leise me la o fa ma vai ai fua. Le o te iloa, o le o te tūla ua mi tonu. But no one is claimed guilty unless proven guilty. O le tūlanga le tūlou lava le fionga le li ministai a whala mawanga. Ua tupu le tau. Ua la vea le ta vale, ua manunu atu ngata ngata. E leila se alfanga, la ua fai le ministai, le mea tau na fai. Ma o lou le foi leta le tonunga. Ua umana wha tau nuu le tau pu le tūlanga o le ua iei. O siau matau, o se matau pu na wha lei lumo le vanga wha fai. Matala noa le tūlanga le wha iunga tau na fai. Peitai. Ia na fai ala ufa iunga malu tel tenunga na batu le tumai te pan mi e puleia. Ale na fai la na fai. Ma leo te tūlai. E leo se tamai tūlai fo lo te tā pena mo lo ufa msinonga. E fai tonu e la le mele te sau no mai sa tau no ufai el tūlanga lea. Ai se yo ol tau no unga le fa msinonga langa leo wai luma. Te musu e tala tala teli. Ia ona fai rolo el tūlanga le na. Ono unga mfa alo alo. Fai ona whapile saunanga te ta. Leanga e unga a whianga wa iei whainga malo ono le mele te saunoa iei. Ana ta tia me watona. Peita, o la mātou mai tau. O le tūlanga lea lea o lo wata oto ai le tele o fina ngalo. Mai sea tātou iei te tonu i nei. Tina o manino le mea. O tātou au ai le mimilo lai sau. Lai au mai mai o. Sila foi. Eu ai te tono le palemene. Na tupu ai le mea lare. Manino i o le saunoanga a le sue faleata. E tana noa mai o i le hit and run. Saunoanga a fasaleanga numele wha. Ai fai mai. Nā le tali a faleata. I le mimilunga o le mea lea. O la wiki whamsinonga le mata upurena. E lea isa mea o le hita and run. O le mata upura auli. Lea tali manino ai. Lea e te lea o le ese senga o le mea le na. Pe fuela le mea le tu. O lea la vea le ta avale. A lea tu te audso ngā tala. O le mea lai tai pale mene. O le su e ngā tala. O le mele tu te mananao, o le wha maoni, o le tangata o maliu. Pe tai le ae toso o le fina ngalo i tātou. O le vesili, pe ana saunu. O feo i le wha maoni. O le mele le te ngalo i tātou. A tātou fa le wha maoni. Tu stala, mātou, pale mene, fai pule. O le ale lumana i o tu walo ma tātou whana. Nanga le mele le tupu nei e pētau whaatalinga tuli le mele tupu. Ai to tō mai te tono le pāle mene. Le mele le milo. Le hatau te tala nome o le tūla fono, o le tūla fono, o le tūla fono. Eo, o le tūla fono na tusi le tangata le hatau te vese. A o le tūla fono le atua, o le ame o tonu. Whio iai le ame o tonu. O le la veo le tamai titi lena la veo. Ia ne la la tato toso awai mai o le meta upo le ale fianga le te fono ma le fianga laude ma le to. Te le yo le se sengo la verta vale ma le mele. O le mele mo te na nau ye. Su ele me tono waina la vea ai tu au maltino. Memo mo le na. Su e mo me na la tala ale ala fai mai tono le pal mene. Le la mo ne ya me. E mo ya me e mo su maltino. Ele ke la. E mau ai fai uma. A mau fai uma la uri mau tanga ten mari ole il tama ditila. Si mele le botoso ma wa fa le tonu mai. Fai nga manu e o tato GDP. E o tato GDP. Le fa le tonu. O su engolo fa maoni o mele. Le na wa fa talinga tuli fai le SOE fai le anga pa mea uma. Le la wa ona pe tu mai lungo fa nga malo ma le filfilinga tanga to fa le tonu filfilinga asa mo le lo filotas e le fa le tonu filfilinga ua onga a fianga o le politiki fa le tonu sa na o sa onga le na le la ta to no fama ma fa you know as to stala we have nothing to do with that. That's you politiki. No, it's everyone.
Everyone. Why are we trying to deny the fact? It's a lele se singa ole maliu ole tamatiti. Marsu ngatala le fete. We are all denying that. Melia. Alo faia. Ole fia o to walu mata fana. E sini na fia mata fana. Mele le tu punei. Le tu punei. Mole ya, mulava le tane. Malo sano. Eu que karsanga kulava. Nangole wa merkapu ya kia ufamsingonga. E ka kiel ka upule lo famsinonga. E fa taifo ile langelau tele le mta upule. Or Maliu to out Perno Fatu Lesolea. Where is the case? Where's the case? Yolea. To Finalo Marie Koyafia. And I thought, well, if I'm mole, if you're going to take phone, or so no on Lauli or your Chile Epilas on Nafi. Fape, it's all to here to an eye or la to wait to an eye. Ole a ton no ala ta ungol to va engale ya te mi ne wa le pe o lo fa sanga to fautuanga ia ma o le vaenga le ta o le minority le fo e fa sanga ia tuila e pa mala to vaenga i lo lato tiu te fa ai tuanga au la to no ala le vaenga le o to i o le si fo e fautuanga tuila e pa to ia nga i fa ile to fa le lenga ma fia me ma fa uma nei pa ai ben fa e so o mato o fa nga malo filia a tatou tala noa sa'o lava severina matou le iri majority o le faiga malo ana fa'ape fa'amaoni le vaega le tulafono o leva no ese if they are honest enough malolofa le tunu o ese o inei le ele majority o le mafuli o la fa'atemokalasi le tatou fai ask yourself ask them la me tau te le fesili e iafia me o fea le malosi le te tau o vea le malo te mini ola le malosi na ia te oi tell us ola le malosi fele tu la fono e no foi tu tau male fai nga malo Samoa na tau ave mo se minority ele se mea tau male tu no le lalo langi o run le melea na malo komunisi o fese ma Lord Pacifica o tau ave mele ele se mea o matou o fai nga malo mo i fast e matou tele no fo pa matou pa itu la tau valele ngor fast ala e o matau ave e ala tau ave o tutuli atu mai le ave nele fam pungal fam sinonga ave fam pungal fam sinonga fam mole ele o toi a waita to o man fai wallo lotto le matau pengo fia ya tu la e pona fe mele mele na tu lo e sau min lo I'm sorry wa toto a anno lale mena fai tulia tu tuli minista lango fa fe na fai de nei mea mata vale fa pele tunu tala fa solo pito le pale mene Samoa fa to iailo se pale mia wana faia se fai unga mata vale unga fa pele le side lalina le o tiro sa o mai le tunu il tai no mato fifi e matele no na e le ai ma se fe au tu la epa e fai mai ia mato po le al mato me fai mato te tu la ia o ai la to nei tau o vel malo e le o sao ale o sao no atu ia le yo no sui te telefone fesili o la tala tatu lo lava o la se sao no nga tatu official lo ia tatu asosi lo ia why don't you ask them la so to langona asa tato vai tu lo lava inisi fo yo famasino o tato watanu ai fa na fa pena atu o tato wo pe la tala na vai o tato wo lava o le men lava wa yai we just accepted talo fai o ina le mato ti tal ton wo ele o sao al melna le ai e mato te tu la ipe fai ai a fai o vai lana i tu ngai tu mai o le mato te malo si mato e to e ngai mato pito malo faftai lo fionga te telefono o no le na office ni atu le mai so na te nei se mau na moli me yesu lango fast moli mo se fa foto langa le na eta o le mana o tsu lango ia fe se fo vavi
Ia o lia lava fina mai lava tulanga lia. A mawhanofa e peta mai te pāle mia mlana ka penita i le tau whinga tau e tau awele malo. Lea sanga yo inga to te mawi whaina ia tino ele mili to te mana na oi. O mana o ta ua I lau fionga se manta whail vaesolen te atu nei mau te leo nofu nofu. Si la fie le atua. Whaile aua le to fi mandi le tunu. Talo au mal poe foi mele aua. O man mata no mato lo ia a ngai fam sinonga. La ta pena te minei. Mau te leo nofu nofu. Le foi fa solo ate o manga waso. O le matou mai tau, o le matou fono le la matou wanga isa fai. O ina fo mau mai le si fa lau o tonu la fai. O iuni tala le tupe. A fai o la banoa le to e fai e fo i le si la sana, e fai. E le fai na matou nofo matalia pele mele anu. Ala e, a fo i te me fa sa o atu tala tu la pa. E soli tu la fono me umai e fai. So, are we allowing that to happen? Ai mato leo novo se monta. E leo se me fa inkanga ngoma kwa kako fa mo office. Ku lo wa fa fonga le tunu. Ai poi vangana. Ai sa la me man ai te la office na per fa sa ya vi me. E la me te novo mi I pa le te lo le sol tu la fo. Why don't the media ask those questions to them? A me le fa ye tu langa na fa pena. Ia e tau si pel tu langa honor family langa la ia la tau moi leo la fa tonu mai la tau tu langa na tau singa ole o file mo me fa pena I tu langa e tau vai fa to ai mau tele uno fono Mo lo fionga no fa le tele tat anga ta ua I o melia le voi tata lo le so na te tai I sa langa tu le pa I de tu langa treason Mata no le se split le HPP o la metu. Mele na o mato fa tua I le atu. Wa me mato te fa. Mato te manatu le atu. Mato te manatu I tai. Mato te manatu ana o se mele ne tu pure te boleva ngola Afrika loka. Mako. Da va pe de mo sa va di se mai. Ale fot fora tu le patrice. Le se singa yo te inga. O le singa fu le mafutanga ma mafuta I le atu. Yo, pea no mai tau mai, mato. Ya, ilo foi so fin mana e. Fail me net fin ngalo e mama tu peita. Mato te manatu le atu. Ina nei tu vale. La tu fa tu tuanga tu mai. Le ata talo ia. Le ata talo ia. Ilo motu le talo. Ale, ilo pose le lo mena tu sit firma meta te lo. Ana no tu. Va o ia o tatu tala I loka kako. Si ele winga lea. Fa nga ino le tula fon. Fa tino ai mele taun fa tino. O le se alofa. O le se fa fan. La la tu fa me sa moto me o fa fan. Yo. Ele winga le na. Ma tu te le to yo le me o le se alofa. Mena nga fa lon. Fionga te tai fono, na mato fisilingi ia le fionga te mai tai pala mia le tūlanga tonu a lea ua langa I fina ngalo le nei tūla. Sau noa fia me, e pui le tūla fono I le vaenga o lai tū malo. Nei e fai le sau noa nga whapea, o le mea tonu na o lea ina il vaenga lea, ona e le au atu le pao o le vaenga whaupu fai, I lunga le executive. Pe o le tūlanga na tali ai le ina ofisilingia foi tu stala le simato pelo inga alala le mena le fesili ai ile fesili le no fesili tono panmi spell out o le altu la fono de sa no me fi me ele ma faina o tu ele mato pu ola le yo mato no fifidi ana le ai le mato vo tele sa fo fai o fela le tu la fono le fa mai o la sa fo fai minority o le fesili tono na Sabrina leta tena na turi a pu. La me fengo fianga fe mai le au watu le mato. Fa fena le au le pu le parlemene le majority le parlemene abes. Alela la lafi. La tato o ala fa peto to watanga teto verka peneta o le malo le na. Tu lo lava. I le la wa me I senil to tasil fa ma vanga minsta. La to fi to sufa.
O whela le sa o le mea le wha meini. A le mea na e le taua o ia lau tau ngā luenga. Ai o le mana ia, o le turi loa tātou tala noa la, o la tu la fono le sa uno mai, le pari mia. E le a ia atu mātou, ia le lau tu mata manga nei. Tā lo whai. Wa ai ulu tua na i tā isi, wa maua ula futi, o ai le malo si angana sau whai ei. O ina wha paleina, o ina wha palemia. A leu sa uno mai nei, to nei e lua se fulu o Samoa. O le ia mātou le majority e whai unga. Awa le talia. E le lau whela fia i nei. Ngu mātou ai tu lau lava. Tu lau lava lo tau o le tūlea. O la le tali e le lo i siri na tā upu nei. La le sau noanga le fau tua sili e le malo. What does she have to say about this? O la le tali e le lo i siri e winga na tā upu nei. E le se tali. Tu lau lava. E o foi la fionga le ama malu le malo. O manawe le mātou tusi. E o mai le so. E le se feilo inga. Ana mātou fia la sia matalo sanga i le tamau le tunu. E fai se fufuanga. E o mai le so e le se tali. E le maua mai foi se tala o le mātou fia feilo. Ma lo whaftai. Lewa manini o lo finangalo leo o tā pena tom tā apu a vil whamsinonga. O a whea tinoi. O mātou loia. O lo o ngawha mali mta upu. E si fia foi se mantafa o mta upu a penei e le tasi se mātou loia e toi fisiri. Le si to se furu rai whafu. E mai ei advisors. Advice mo mātou. E pe wha pena. But woman na mātou tu e di mo mātou loia. Ia, waftai wale awa noa. O le mai tau atu pe e o le tātou Polokalame ia pe o le wala au mai e fola le whala wa fo ile sanga inga matusitala. Ia ala ngona whanua noa fo il nei tū la o nei pe wa tau le pua malafo mai na o fionga tau lupe. Ua mātou mimilo tala ia le whaupunga. Si sila fo, i ola ufesili anga i tonu a whape nei. O te tuli loa o le follow-up questions mo le Samoa Observer. O a mo lia ia whale o mawainga. O lea lai whape mai la tunu. Ana whape nā se manatu o le fionga le tai o le fast. O a tala whea ngai. A lewa maua atu i o tau whina ngalo. E whapea. E le o iai se whamauninga o namea uma. E pei e fōlinga mai, ua whaifua mo lianga leo. Ai leanga tonu o lau fesili. Mo lia ia pale o mawainga wa soli tu la fono, e tu sa leila wa male mo lianga o le fionga le te fono. Ua a toa mau a leo, a malosi le mau, o na whailo leo mo lianga leo. E le toi lo te alm tau po lawa le whamasinonga. Ai pei na o sa ua tunga lunga wha altustala. E pei wa ye se tulanga na tatou mafutanga nei aso. E la batu pele se bat momola tala na batu la ia le saunanga ya te lupe. O te loa nei mafatia fo se sia ona mafaufaunga al saunanga le suite te fono. O lo fa la we tele tulanga la lo tele le afia na o tou. E tata no mamalama. O le mele o ta afia i le tula fono. E le onga le mta upu le wa sa no mai ai ono tupu fa vela vele fiona minista ya falo mavanga ua la vele ta vale ua afia tangata. It's physically happen mai le se alo fangol men na il tulanga le wo ai o lo te te nunga o ai mala maule na laina faila o fai unga o te lefa mavai o longa le te tali tonu wa ila mau sei longa fai de fam sinong ona mau ai le unga ina. You can't say I'm guilty. I le fire se famsino. Tu lo lava le fa pe o fa tu guilty fa lo mavana. O la vera tangata, o manu nu tangata, o ma leperta vale. E se senga lana me lua. O te musu danga o lea e ta ofi ya o lo fia tala o visa o leo. Na te si de fia. O e foi le tangata e se lo sa iso o tanga lo nga me la sa tupu. O le se senga la na te manatu o ina le fa vai le ale te manatu le fina ngalo te lupe langa la mi milo I fuole mta upu le me tup mata mo fai e fu e compare hau ira ia falo mava
O le fina ngalo lava fa mavaenga. Fai le na moia. O hau. Fai le mo. Wa ule fa mavae u fa malolo. I say, I have a right to defend myself. Hele ma fai ona o i oe. A u fa mavae loa. Wa o nofo lava u ma fa akiutia. A u fa mavae nei wa o talia mo dianga leo leo. Ai au te te. O lo iei lau. La ua ia te tau whare tū la whana te whapetu ai. E se me ia whai mai atea. Ale se ngala mal mele tau te whinau mai ei lava e. I le fionga Living Star. Marili e. Ua la vea le tāpale. Ua manu nua tangata. Peo se una tau whai e. Whapura pula pera mele tau whai mai le fionga le. Suite te whona. O le tu e se ina langa o le mele e vevesi e nile tu mure divert. O le su'e se me mi milo iai i le mea ina ia ua ne i nei whaatau talangi e le tūlanga le ia e ui o lea ia e nāra whapera a sauno ia langa o ele wa ia whaftai mamai o le tala na whai bea no whai atu ua o le isa mi o tonu le tele o me uma whel tātou wa mi o tonu o tu au pea tu ala i situ Tatia ia ta vale na ve nei. Lua filu tasi fela mi to. O le tau te fai mai. This is the thing. This is a fact. We all say. Le sa fa vita leo. O mo il talana. Mo il talana. Wa so neno to va ai ai le case fuelo to si folau. To si bel observer sa mo lia tangata. L'alta milene. Tant fenga to mo dia sis la to te vai tele o le mesa ia tato pisa malo si leo sa indingo la meton ever since tus for long twist of up la le melo tato ia il te milene to nani nea se tangata oti Luinga le ale ata te fai mai o le to fare tonu o me milotala. Ma mai o le loton fai el tala. Lan melan fai tonu pal bene. E la unga mai fa e fa sale anga fa i le keisa tu au ai tu i lunga le sui fai pule fai mai. O le mena la il pal bene ele e famsinonga. O le fesidi o le melan tu nga adopt ele fiong el fonga vitalai. Le sa noanga le na. See, it now becomes all the ruling of tono reform. Elemelia, elea faina, o me ne tutup. E faina le luma na i o to walo mata to fanau. O le tatu te, who are we kidding here? O lo si sila fonga lo fa o le tua. O te ofo. Are we trying to cover up something? Ela no vai atu. E o tile tangata. Vai mai komisina le o no masalo mia le fai pule. And that was the end of it. That was it. O le fesidi, o le a, le mena tupu, i le tae au na soa. Na le tue wha awau pia tato tusi ngā tala, ma o e fesidi, po wheo i le fai pule na masalo mia. Awa o le tala moni hale nei. Ana o se sui o le fast na maliwai o lai pal mitu le pal taimile nei e tua ia ma sui o le fast ma fai fa ta milo solo su suenga ala em sol mi fai puli le lau fai mai e mau lo le unga le o fai puli le fast lo wa ave tonu so ngatala wa mo le unga o sa o talana pele se alo fa te talo atu fa mole alo lo fa ya Samoa e fa tauta to news e mo tato ele onge ne atu al tama oinga alo mele tu we are the pela valan melena eso nena ile itaire il est le foot femme, les minority, les femmes de palmier, mais pour les manatu matu tu malo.
Le manatu. O feo ele manatu I matou tu malo na pa lota mai matou. A mai matou tu tonu feto so ai pe ole. Inu melane. Ya, fe va benat. Me le ate talo atu ha ele matou tala mama ia. Ai me bilolo. Te pe o me alisi va ngale fe me fa matou le trees. Alfa, te alofa. Alo vai. Malo sa no ala ofionga. Ya, ole tulanga la baia e aona sila fia. Na matau sinia le komsina. Il tulanga umana matau sinia fo illa tau sa ililinga na fai. Sa fam tala mai ai matau. Sa fam tala mai ata ul tulanga na. Elei man fa mauninga e anona le. Wat bela ofisili da. Bela wat ofisili da. Tau te vete tala no ina na. No, at fa va. Li me si an mole mai sis tanga te se tu tilo de case. Afa pe oe a ta fina o fa va tu a mai no tanga third party. So tilo de case. E lo mena ton fa. E me a outra tala no le me a lo fa me lo talo. Se a oia. Ai wa uma. A oia. Wa mai tsa lu pe ofisili tulanga le. E le se ofisili le tulanga foi le sila fia o lema le e matamata tele mai ia saunoanga e whapea mai o au whainga luenga le whale tonu te le whale tonu le au whainga luenga ia o le whawata uai whale anga mea tau tino taipei o le tūlanga le wai tatau EPC ia o le whawata ua mai ia o le previous government wa lewa ona iai whata atau o mai nei whatau sanga tan wai I le se mea na tupuina mea uma e pe ole wa leva ma umi a taimi e tulanga ia. Ai mai se lava la uwhenga renga malo. O la ufesili. Sa tau tala noa il tau kapeneta ma le tatau whenga malo na utula I mai e tulanga. Pe ole mea ea wa kou ma le pele pelo makai ole walanga mai nei mea o mea ia sa tau na tau tala noa. I tangata whenga renga pe a whai o lea sa tanga I ai matanga renga o lai iai le lape lea ma le whaale tonu lea. Lona lua, sa iai I le tau fuafuanga whaale maalo wa tūlai mai I le nei taimi, tau talfou nei, e anga vaa e tatau o na whai maintenance sui parts o mea uma nei, o se mea e wha wau ina ia so longa le lei pea, ia tatou mea tau tino. Ai mai se lawal tera o mea iau pe o ta ue le so. Awai, e ongongo fo ia upu. La fo e mai mo mai fo lai tu. Titilo mai fo ila tau la fo atu tu sai o tulanga fo ilia. Ai o tulanga ta ua na li fesiningia. La tau ngalwenga na fai ni tangata sa tu titilo ia ile o fitau ia la tau ngalwenga. E te tauna ave se recommendation finally poti fa unu ni tangi leo ia lewa tau tu sa I mai matoi fai mai nei taimi. Ia, o la kako me ko me fai ku ia. Kaman mo. La batu mo mual fa sa ongol tala ele ole au fenga luenga umal malo anga faisi pro tele la sa no ngol au fenga luenga e to titia tanga ten fata mala ele a fia umal fam talanga ena yai ele fa maoni male fata wina la tuti a fai mo yo le afile na fa le anga isa fa o ina le anga ye tuel tala ol mato tanu ul kapeneta il mato mau Ile aso mo mua po le masina mo mua. E tauna ami umala whenga luenga malo. That was, I wish. O le manatu nasa ufa pea no expectina vo le mena. O ai umala whenga luenga le whenga luenga le teimile. O atu uma se fese tala. Tau tala i el mato te tai. Ile mea lea te tau na wha pea. Whenga malo faude nei. A te tulanga na te tu sifia mena tau fai ele fai lantau nang alwal tanga te fo la na mtanga le mena o le no walwa fo la mtanga le a to si sila e me leanga yen tanga le ma me le la fatini yen nei tem te le lola po a fo na fo ina isi mtanga le ta to fo tanga te malana fo imta pu ye le fatu le O le tūlanga le tūlai mai o le toi fesiri ngia le whainga malo o tuanai. Aoi atu ai. Se malo mai a Fedika le no mai tau avesa mo le torsu pasu tau sanga te koe.
O la tō nei, o le ala la tō me sa fai. E lo se tūlanga la fa pe tua ia se mea le ai, o le ala me sa le fa tinoa. La mena le fai ai fufuanga me umanei le ufa le anga iafia. Oi la fesiri, who is responsible? A fai le ua tauna fi e tolu, a ele a tolu ta i tolu su tau sanga o lato wa ngā a taun, o ai e tu ai e. Sa fai se plan. Sa fai ni tu langa o tupe whaanganga ma tupe, e sa ili mai e le routine e ta tau na fai. A wha peo se tu langa tau le malo, la mena le fesiri men tanga luenga o tupe le EPC, i le malo, a mai se kupe se i fai e me se i fai me le papel. O le malo, oai e tua e tanga luenga, ale malo, ma whara papitonga tu moti, o le malo. O la nofo la leise tupe ma nofo ma ta uangau, ai le fai le me te tau na fai. Peo tu langa na, ai marilie, o le nganga le tau a watu, o le fo ia, o le whawhi tauri, le taimi le nei. Mo le anga inga mo le lumana, ke le i lope wa venka ko wofa pea, ke le i loa, e lope umanga ngale anga nge yafi e kakwa longu papa mo mai pa mo vai. Kulau lava, ia masina? Ia se i whaaswasi so son mo vai, ngale ai mai se ao le mea le maintenance, o mea tau wafi. Wa alu masina o ia pani ke nana le whai wafi. Le mea tauna i loa e polisivi, le maintenance o wafi, wale sa maua pamtasi. Le tauna atoa lole umi, la service lole wafi. O le service o afi a le afi mauri, e haru e 2 miliona. Tauta, le anga o mai atana ta whapito e service afi. I mele nei, o all time e service e afi. Pe on sa nole, pe nei se mea whaia. Tu sa lewa se wheri tupe whaalu inisi mea, a wale anu tōi wala tupe. Whaatino le wha moe lea, mea manu, e le wha le tonu. Pe ia o ta vale. E mawhai po lalau tawal fau a wha pe halu e le servicing. Ia, e leanga le afi. O a wha mei pula EPC, a lawa service ko ngā taimia kau. Lau whiunga, e whiuna, whiusoniat. Tau e o le tulanga lea, nisi ala whainga ranga. E le mato a mata whainga ranga malo le tata totsu to son takai. Sa temina tata te whono ai le fui sa fai pula mato i tu malo, whiunga ia le lua, te whono pisasi. Lopu ni walu. O le tala sa fai e pune lua ia soia. Na o mai frui i whaasoa le pisasi. Ai eru tanga te fia suelan tupe, alu tua. O tutonu i tutongi. O tutonu i tautua. Public service o le tautua. The last 30 years, si tutongi. Nā le tali wo ia. Nā le tali wo ia, nei vai teimi le tangi le tutongi. Wa le tā ua, le tautua. Wa sue, le tamau ainga. Le winga lea. Me lea e te tau ai, e tau ai al whasoa. Whatau ua le tautua. O le mele wai lolo tupu i policies al maro. Le e sa uno e whiunga te tai. Te tau na yeisi, i fuafuanga fuu. Policies al maro. Ai sile, i eitia au mai. Le ia se tangi se maintenance. Le ia se tarsang, vai se si 4 miliona mo maintenance. Ai sa, overtime, ona mainstream le budget al maro. O yeisi me fa pena. Le se mea. Te tilo tennis sport. La composition tennis sport. Tasi pe lua tangata technical. O le tele piano fai atu. Swingana taun fai. Le tatu wa ai le tu wa eso i le met per pa. A o mesa fa tu na. Aisa, le asa mana ia le. Kia kwa maola. No winga. O swingana. Le foi tatu tilo le temi le nei. Ne una ina mai ole. Le capitalism. Le au le temi le nei. Ave tuanga luenga. La mutu. Wa matanga ngau le tanga tu per malo. E ave tuanga luenga. Pe amatua tele tato tupe. Awe, pelo winga o le pau, disi le pau le sir, mala fa fonga palmene, le mene le sa finga tuai.
E ave to ngaluenga. Ai fua i le ula le leo mea ba o. E outsource pe au matua lava te mau ainga ma le lei ngaluenga al malo. O le bela le ave to. Ai le anga mea al malo. E ai ya le a maintain nafi e mai tanga mai fafo. A fai tata ulifi e mai tanga mai fafo. O le lei ya services ne. Le winga le ai melea le te tano tuai. Le tau te fi naui I whamisinonga mea ni. Alo sau malia ale le fa le tonu le tama ainga mo tatu tangata. Le pele mena no fatu ne fe mil milo. Sao, tau te misa I. Alo sau le mu war fa le tonu. Ona le tau te io e pea, lava pea I le lea mi tonu le fai. Faftaine to lupe tu ni loa tu lava forsanga. Fie to lupe. Le tulanga le wa sa no ye le maintenance. Ye sai mo fosava no e fa se fa tal tan no anga fo imunisi yo lo fionga fo wa levan tu like mai le fo tanga wenga. Ye le ye la le EPC sa ilinga na le tata solutions lo tala no au mai ya tata insini mai fafo. Ole mauna au mai nisi o tona tanga wenga. O lack le training o tata insinia. Le tulanga fo ile le ye. O le fasili la na wa fionga te mi fa la sa ye tano tuna ono le mo se ava no mun le il fa tatianga lava yo plan sam ala EPC o ye ni ava no fa pe e ave tato in senior train my fa foma me fa pena po au mai ni si tono wa le sa no sa wa yer tamal ile na mata no e laki o le training o kato o le fola ye po le ngal concern o racing ele o mauti no foi po mai la tangata fai fa le tato wa ngal wenga nei fa mol mole. Ja, wacht. Paul FIFA sa le tu lo fatu au mai tanga te fai fa le ton. Ja pe lo winga. E te tau na tina e. Lua me tina ita. Se tu no. Ona tangata. Lana infrastructure. Ona tangata ye de leia onga de leifa le mai. Ye le leia nga professionals. Bela tu langa le. Ai o me te me bono se fulu sanga. Talo. Ono tato tuto tasi. Ola ai au mai te fa tangata fai le lifi. O le au mai fafu tanga te faile da yafi o fesi e na vese titi te lo winga le ya le la tali tatu ya la le o me fenga benga tanga tsefu tato e mata na fenga benga po le futuro fu fa fu lima tato lita ile lima una todos futo sama le experience na me I yafi nei se experience o ngonga te le ile le ko tato insinia e amata ilo di mata sanga e mo si di mata sanga me yo e mo si di mata sanga me yo e mo si sanga me yo e LTA la matanga e swal e EPC e la va tato experience le la fe me training na le sawo le training tu no wo this is e la titile tato industry e fiani au fa yafi tono sa mo yafi fa pe na tasia na EPC o le winga le tala o le long term planning ma le strategic approach me apena ya la va tfede denga boy mal tamo molan PE awa matan fa de ton mafi sendi o la mo nga fa yo le fa la mo tu sal tangata mana o tupe la tala le lupo ni val fa pulo ne tu malo fa ilangi fono a evita tua I malo tua malo ua le to e nani na nea le manuia mai le atua I le ala le tautua o manao matangata le tupe o le tautua I te alu le palpala manuia la whanau nea le nā le ua tupu nei le au whainga luenga o mea umai te tuai mai o le isa mea tonu su el tupe le tangata I o le mea la o te tongi le mai wila mafo o te tongi le tupe nea le nā nei vai fa tua I le tua manuia na le tu tai mo for sanga manino lo no winga la sa noanga o le o fa mo tanga ta finga luenga tupi nei lo fa tino nga luenga ile la tu pela ta se o baia foi te tu fa pena ei lo me papel le tau mata tu la sa no ya le ele tala vale la whainga luenga maro lato wafu. O le matu te talo, wha manuia I leo. O le ale te talo a Samoa.
Yaso sa uma. Fa manuel fa el fenga fenga venga le tu al malo. Aso sa uma. Ele lava na tongi tatu. Del visit. Ele lava talo al fenga venga le tu molu tatu manuel. Lo tali tonunga. La tua sa noanga te rupe. Ia onai la te maua mela sa no mai ia se montafa. Iu mane fo iu fa pe. Wa tatu fa yatu. Wa fa ta ua tu pe na lo le tango vai. O se matou for sanga le abatu. Fa senga na ia tangata ia le fenga le malo. We don't want to put words in people's mouth and mind. O matou te tununga le ia. Tato malava tangata fenga le malo. Tu tangata i lona tiute. Fa tino pe no fa tu talale ele o le au fenga le malo. O mana na o le mele matou te fa yetua. Aia fausa sanga ina ia tato o ngā tusa. Nā men tato i temia tasiva fitu iwa. Nā mena iai. O director sa le malo, tu wafu tu oti. Nā mena o maile chapipi fai. Fai kon kalate te tau tau sanga. Nā le temi nei, wale to e work for. Ai sea, wa polo kikia o male mea. E sau le tangata poto CEO. Ai fa kongo kol bing ska fai de mera fa ko fai. Ai ol fai menga ke loa. Ale ko ko feo kiengi. O le winga na le tala. Na sui te lele swinga no mai le chapi fai o le retransforming. O le director sei longa ku low lava e afu mamaliu kwa umolong kaimi. Ona nofo ai lava la i lunga i. La le mena fai te tolu tau sanga fai performance check sa uni po le label la. La le mele wo temi nei. E ton wale mas fat wale fa maoni por kiki. Ala le fai mai nei. A fai la tu langa le. Sa fai mai le PC ni tupe. E serve sa yafi alal tal minister. Olal tal minister na fai. Dei se tupe. Pe awal servicing afi alu langa ya fa pe. O fesiri de na. Wa tato wone lola turi lola va or CEO malana minister. Ola la tala le usau no nei fesolai. Le te fai atu nei. Ola usau no sa o fesolai fata mala la to. Ora talina le fiti tira le turu. Pena tali fesolai amal ko pe e fai el mele ala kala o loru le ngai pe afi. O le fesili na le turi loa. Ma le fa maninga vo na le tau fai tu itu lupe. Ia tu le tangata i lona tiute. E fata wala to finga le tunu. Ona alo, na fo ia lo la ia la me lo tupu temini. Se fulu miliona mon tupu la uto ya lu to mai me sa tau na fai. Ile lua tau sanga terwai. Nang la tau tino. E mai wala se tupe fai me i service up. Ele i servicinga. Le la fato a sa no sa o mai nei le fiona le di. Tato wala fai. A tu atula. O se ongi ko ko. Ala fa tai. Ala fa sen mon moli lava fa mon moli la fa ngate telefono. Fa malulu watu ne te opa pa fasili. Ai ola wa fionga sa te tono ka peneta fa nga malo talwai. Lia foi la we to ese e mi tono fa nga malo fo. Ai ola sa no anga vai fa nga fa vai sa i moli maintenance. Ile ngata ya fia o fa le tele le tuno. Ai se ana ma fo ile tala no ina ka peneta talwai. Tu langa fa pe. O e moti no e te tu ile e pa sa no ngale pa fasili tu le. O kuila epa, wa makwa kumul fe alo fa. O pusa o nga. Fa kuile merci si o ile me fa kuile merci si o ile me wa ile ku wa ia. Tu lo o a ulo bolanga to le chapipi. Na uma tu lo to fi lau ma va ai tu la i mai lola me la le tu putemi nei. Fai to tasi ton. Pule to tasi ma va i un mele alu temi nei. Tu le me o pu ele fai tu le me na to fa mai fai me le to fa to fai. Le tu puton wal temi nei. O tal o la to nei fili lungo CEOs. O tangata wa yaito mai fa pitoa. A to te fa foi ina mena. Ala me le tu pu temi nei. Ele la wa dia mai nei. O le fesiri le na. O lo tu la i lua fesuono. Ele a to so lua tau sanga. Ai ofa ma vai. O le la va. O le va me tonu la to te fai mai nei. O le alu pasingo me va pe. Ioe, no fa fitai le tu. O le awala le nana ave ese mai ia i temina. I can't handle it.
Nanga whainga malo tu inga mea tonu rale. Tu inga mea tonu re tau te whesi whele tupe o lanmen whain me lea wa matana tātou o le mena o le pule tō tasi. Ale le tau ave mai al te mini. I o lau whisire le whainga whaavai, tu lou lava. O lou manatu na, i le whaafanga mai tō rupe sa mal ka peneta. O whainga whaavai na mato atu tongu, i le whainga whaavai ale fast. Tata tauna mato atu lo fe tu una ia mato whainga whaavai na fola le tunu. Ere i whai ale mena na. Le whaafonga atu, bea noa noa i o cases i pisasi. Sa ta tauna aver tu la fono. Aya, na whaatali reforms at pisasi. Tudi a mato i le evatua. O ai le pisasi, na te pu lele pui ngo a seta mtanga twainga luenga al malo. Lan me leta te alu al temini. No, mana na feta la kuri o e uba. That's it. A whawhewhea tupe le tunu. Whawhewhea whai unga e lokal ka ngaka lima se raukala. E pe o le winga na nale, le whansau no mai ni. Lato mena whai ino whatoa mato atu. O le mele na, sa au manatu. E a ami uma le mato te itai tangata uma. E mai whairi tomu. E le i whaia. Ia lea lau mato o ia le temine nei. Ui o lea, tātou wawai pēr mo le lumana. Ia, o nisi tu langa o le, nisi o mtau, o manatu langa o le tātou teimi. Ai, whaftai te le atu, le fio mai, tala mai au. Sa mato fia tala noa, i le tūlanga o le ploketi miliona. Na uto vai la ua alu le singa, i le tūlanga e whaalau loa uma. A la tu ia mo le vai asofo. Ia, tātou a mata ploketi miliona i loa ai le taunu unga le leio le nā fo i ploketi mo sio tātou atono. Ai mori le whaftai tele, i le mai mo mai sa mo le nei tūla le aso. Whaftai, ia le tāpo i mai, whaftai fo le sisi le mai, ma le whafonga mai. I sa mātou tau mo whai atu, e wha malama, wha pulpula wha manino mta upu. Mo le atuoi whaftai tele lau tau psengo tu stala. Le ai tātou tele o fi nau se me wha le tonu. O le anga le al tātou ngā luenga. Au mai avatu ma tātou tera noa. A manino ale mātou vai. Toa o tau, ia toa fo i mātou. Ai fia le tunu. Waile, it's not about us. O le tunu ula e whaatatari mai mo. E whaftai tere lo tau a fia mai. Tala mai au, tala masineri tātou. Ma tā upu le nei aso. Toi whamanatu atu, le paia malu maulunga. O le motele sa la fai, ia le puleono, ta pau mainga, whalo polo tofinga, tātou motu atoa, le tātou whelo inga whaapitoa, e whai i le tātou asfarele, anga fua nei, pa eso fau, e tātou te taranoa whaasoa ai, i tūlanga o lo o iei le tātou whainga malo, a manatu atu foi o le aso lea, o le a whai e le tātou le stala whaapitoa mo le motele sa la fai, ma wha au lau wha tūr tātou ofisa sa le lolonga. E o ifo pe i pa ia man mamalu o le tātou motele e le stalai. E pe ifo na whai le tātou ofisa i tumua nei. Ai mori le ngang whaaftai nei aso le mai mo mai. Pa ia man mamalu sa moia tunu mamao. Whaaftai lau tau talo. Whaaftai lau tau whamanuia. Senga lau tala le lei. Sa le via wale e whano no ngā manu. Whaaftai lau tau manatu mai le tunu. Ia, manu te leina, whaafonga mai sa moi tu malo e fia, marim tala i pata se ia pa ia fili ma pule tuu, ia mātou wā lofa te le atu. Ia manuia le whaai ungole nei vai aso, whaaso i fua, mai manuia. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha SS atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lua lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se fulu tau sanga o le nei wha moe moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mauwha i wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua.
Susu mai manu kaune Omega Cars Umalole keisile Omega Cars O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Femalanga Inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Vali vali, uani malu le tau afia, ina ua tua na ia tua le lai, tau ane sousi e te tiua, ta whao ane ve liu liu ai, ile solo ta maitai, sa vali vali ne ile launga tasi, sa sala e manongyo la tou la langa ali, mana ia le penga solo. Talofa fonga moa ia fa talo fa fo ta po inga la tunu uline o uli fa fonga mai o tala mo la fa fonga mai tala tu moa pole tusi pirosili o na leanga e fa iloa I matua ia te leanga to wa o mata matamai ala tu fanau ta ofie se tinato fitini o kanesa o na tamkeine ma fa wila ve official malo ta longa sei near Los Angeles Chargers il sui mo mo le Wallabies Jordan Betaya I fa fonga mai il fa le teleno ni tala o se fa mo fo fa ia o kilani na stona nei e taula ia I matua tilo tilo ile lo tele waka e a fiela ngono lo ava no I lungo le internet I terminai o le faringa o lo ai o fa tusti mo to mai pito silio na leanga po le worst children's library o le failo ai fa mo mo le fe o tisfaitau mata mata ianga masani mo fa a fiaina I o tangata vai o le Dewey Decimal System of Ham. Le kawainai mata upo e pio le tau fai fa amu tau talanga ino e whaia, fa amanu onia la vai oe ia oe, sa wanga e whaia I meola. O le suyurua o ngā rea o whaalo no nua le Normal Intermediate School e o Kilani, Kieran Cleason, ui e wharia. E mō mia te ngatona pui ala tō whanau mai a whianga e yata I lunga o wala so tenga lau tele. Ma ia taro sia o le afa sosoni aila na onga. I le whae ngore vai aso o le akilia o me stea ia tusi ma tusi, ma tusi o le asuia ia ukala. Tusi uma e so tanga mata e ia afianga. E ma whae te maiti o na tilo ia ile interneti. O tangata mātua ma mātua o le amwhana lātu mata I ne yata. Ina ia ma whae ai o na maua lātu mālanam anga iata ma tusi ese. E whae ngofia telo na sāwhia ia ilunga o le interneti e te maiti. Haria Cleason, o atamatis singa e whao no whainga tā tele na whai tauina I ai ma matamatai. O no le lau tele nei matau whainga tā tele. O tō whata sia e pēna ia whate I ai. O le risa ia whawaina le polo kalame o le o tātou tamaiti lungo o wala so tainga lau tele po le Our Kid Online, Rob Cope. O le a whaiaisan tau talanga I le whata singa. Ma ia tā uai o le o maua e tamaiti ane ia tamatis singa e a whiai I lungo le internet. Ma ia tā wai e ia iata tulou o le ala e se ina ulu whaatiau o tangata. Painga wha malosi whaurungani, painga wha polonga ni waengo ni miti tau wha pepe pitu stili o na leanga. E te o iai pe o iai mātua. O lo iai tu tono mastili te si uma tu tono fale. O lo whaatari tali mō tātou whanau. E sāwhia iai, e pe ona tō tele tātou whanau o matamatai.
Ora ai komsina mo ni sila Britania lilo mai ava Phil Koff ele o solo muri mai ona langona sa faali ile presidente o America Donald Trump mai faria e na toi fa foi. O Koff o te teliu mai nei New Zealand ino mai ona fa atea mai lona tute. Ono olona langona sa faali ele taimari tu talanga ni minsta mata upole vai pafo ana malo o Finland. Da sitting ye Koff ile anga o Trump ini talanga. Malona fainga sa faia ile presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky. Ele ima wina lava ni minister vai fafo ni sila va basta mane o Winston Peters. De time ni fati ai no le tai mo mo fati le lepa. I lo falia o le tofingo Koff. Ile o fata ngai ile sa lo tongo ni manatu falia. E sa longo e coffee de por kalama the first up on le Jori Sila. O ne manatu sa ia faia sa mo mi le fa aliena, ma ele o fa no ai ile faia. O se facilita o vesili ai ma a fai o le tau i lea o le lusi ai o le ngā ruenga, e le opo po le foi. Faria Koff, o lo ia Peters i le pule fai tō tase whate ai o ia, ma e le o fai tio i fo ia winga i le fai unga. Ai o le memoni, o fai whitai a Koff i le talia le minister, o no ona la ngona sa faria winga i a Trump, a ta ina i manatu wha abao malo, o lona nau ta inga sa marino, o roni vai aso se fai storo solonga o ni wha amatalanga se stairs a fai e Trump, mani tala pe pelo sa ia faia a ele seisi sa pistin nyaina o se tangata fai ngā ruenga ile matanga ruenga o whale le malo le ka inga ora sa ia whalia o istangata fai ngā ruenga sa na ores tāma wali store tu tono ofisa ma whetangisi ile mai ai o le forfolanga o le tāro sanga ile tue whatūranga o le matanga ruenga leo le alu sere fai tau selau ma selau o ngā ruenga o talanoanga sa amta fai ele stofi le tāro sanga mo ngā ruenga e ono selau fistu mari tolu ale alusi ai o se lau iwas fulurimo nei ngā ruenga ele o whaatu muina li teme nei. Ai o leo whainga e wha se lau fitu male waru o tangata e wha au na wha amaro loina i le whai ungo yuni. E o maila stosu tasi o mati, e lua a whe waru se lau spruiva i tangata whai ngā ruenga i le mata ngā ruenga o whale ana malo. O se tasi tangata whai ngā ruenga o iei nei i le mata ngā ruenga sa ia longo li leito ni sila. Pato a i loe lau whai ngā ruenga i nei pono tanga i le solulu, ma le se tofi le vasa nei. Sa ia wha i loai, te matua i whaalongona whaate ia malelelelei. O feita i tangata. O no lele whaata waino ngā ruenga whainga tā sa whaiera whi ngā ruenga. O rewa se silo le mata ngā ruenga ia Matt Crockett, lai wharia. O le toi whaatula ngano le mata ngā ruenga wo whaia le teima le whaana tingate o le whaalau te leina le taula inga. E whausiaina e le whai tawafe mafe o whale a le malo e fia ki li vaina. Ina wa toi whau i tua mātua stene titi la i titi a fia le kānesa o la matialu na ola i la i oenga. E whau wawailo na tofi kinga o le chemotherapy. Na tā pāilo e ni ofisa o le māloa se whātununga, mai na whāmastonga, e tusa malo na wawa ainga. O se whātinonga sāri mataita ina ile ainga e stomu whainga. E tu uani sila male tene titi. I le po alu manai leilo ilonga al whāmastonga. O le whae unga al whāmastonga o ao sa whaalau te leina i le au au le nanap. O whaelo ai, whamatalanga o le mata upu. Lea sa te e na ia mātua le tene titi e tonga whitinga e peona la tā uai o le big farmer, a e seiva e tonga whitinga whale natura, matakalo. O i ngoa o ia mātua ma le la tamateine e lea mawhana whaelo ina ono o le whasaina e tūla whono. O le tau singa o whanau ma le tūla whono o ainga, lea pui pui ai whasino manga e loa i tamai. O le mātua le tene titi e le o mawhana whaelo foi, ia le whaamaumaunga a le whaamastonga ua whaalau te leina. Ai ui lea, o le whae unga le whaamastonga sa whaeloai, o lea tene titi sa maua e a fia i musele o la pi o le kānesa, o le lymphoplastic leukemia, e tua ingo kānesa e a fia i a lololo i tu tono po naivi po bone marrow. A o wha mai a i a le ulua i tono tingo le tene titi, e sa toi whau i tua e mātua, i a le la whaatananga, e whaua wainei tono tinga i a Januari. Sa au inatu le whale mai sa whai ei tonga whitingo le tēnei titi ale li poti o popolenga le matanga luenga e pui puia tamaiti ale oranga tamariki. I ro ngana tono Februari ina ua misia le tēnei titi on tonga whitinga mo ase lusul valo. I le whono tanga le whale mai i le tau lata le wha ungo i Februari. Sa wha matala i le tina e wha pēa. I re manao e talia nei tonga whitinga wha fō mai sa mo miaina. Malona na nau te inga e tonga whitinga oia e tonga whitinga wha le natura oma. Ai sa longo e le tamāna tēnei titi le whono tanga. O tilo le whaonga ino tonga whitinga o le chemotherapy, o le uli ina lea e le big pharma, te whaoponga e whaonga.
e whaamatala i nai whaoso fianga tau whai o polo whiki maua, e kampani o vai lao whapomai, i le te lope. Ai o se tamaiti tia o ngai porirua Raymond Shue, wa pāsian suenga a le SAT o le SAT test, e una whale ai i kolisi a Amerika, ai o le visiri. Pe ma whai ona ia whai e New Zealand nei. I le mai ai ona pāsia le vaenga momoa ana tispasi wa onga maurulunga pole NCEA Level 1, i le whai tau tusi ma le numera i le tau sang talua, i le nao le iwa ona tau sanga. O Raymond, wa tilu nei e maualon tispasi au whale ai i le universite. E lata mai nei sa maua e Raymond, i le tala i le pāsia o lana suanga a le SAT, le suenga e uru whale i le universite, e masa ni ai ona whai e tau mai tau sanga sumalelua, i le malo a Amerika, nusa le ma tau mai tau sanga sputolu, i New Zealand nei. O le tama Raymond, Michael Shue sa talanoa i a Tracy Mulligan, i le porokalame o le afternoon, ma whaari ai lona whalahona fia no Natali. Sa ia whaari ai, sa ia maita wina lama lo Natali au lai tiane o ia tilu, i lona tama o ia whaatita ia tingo ma te tusiranga ngana saina, i le matua e tolu i le whaatu sanga. Ma ia tā uai o lona ola e le si o mianga e whepilo i o tūmanga numanga ngana i sese, tā so soni te lea ia te ia ma se amatanga le lei te le moia. I teimi o kirisimasi na te whaitau ina itis whaitau, a tupulanga te levo i le ono na tau sanga. Ai le nao le fitu ma le apa tau sanga ro matua, tā ia whaitau ina itis i tau isai nisi, ma tā upipisi nisi, whainga whakome nisi, ma tau e lua le rangi. O le ata mai tele o lona tari o whaari ai a Shue, o tilo a inisia o ngai whaapasenga ilo na mana malama, o no le o suenga, a o onga mo kamaiti i New Zealand nei. Mana ia tele. Ka longa o le tamata alo mo mua la kapia le Wallabies Australia, Jordan Petaya, o sa nea la kapia fa Amerika le Los Angeles Chargers, o se vaenga le porokalame tole ninga le tamarasanga le NFL, o tamata alo fa vamalo o le International Player Pathway Program. O Petaya tosi tastalong fa tauria sa talo ai mo le Wallabies, o tamarasanga e lua le iporangi wa awa ia tune le Chargers, i le mai ayo tole ninga le no fuanga le IMT Academy i Florida. Petaya lusulim tau sanga sa ave mestam ta alpika silio na talvo, sa firfiria na Wallabies il tamarasanga le iporangi smariva na tau sanga le talonga mai require apani, wa fismariva. Fiti tau sanga o ta alo mo la kapia le Queensland Reds, il tamarasanga o sopa la kapia, e na tele fa mauni eina ia te sema. O le a wai atu le porokalame le IPP, sana tau whainga ta aloi i le NFL. Mo moato na ia whaari ai, o sana mo i mikinga le sa la whaastoina, maluna tama, sa maliu i le whatuoso i le ruafe marilu sefulu. Wai ta wai o se avanolo tu alanga mai ai lona tama, i tau mo whai ai. Mai o se whanoanga ia te ia pe a whai, e na tele wha kinoa. O le umi o se avano umi, lea i le vaenga o tama e whai ia le whispringa o le awa le LA Chargers, o se taunu unga manuia lea i lea tau le lea sa whana u merponi. I peona sa ia o ina le ta'alonga sa le ai, mastona maramala mai ai. O tele i tama Australia awa i le porkalam pe sa awa i po i le porkalam NFL, a e to i titi lama i tama wina ni avano i ta'aloai i le NFL, lea o fiai malafonga Jordan Mailata, sa firfilia i le awa le Philadelphia Eagles, le sa manamalo champina le Super Bowl, ia Februari. O firfilia na mara pastika ia lana au pirostili ona leilu smatolu. O le aso le ta'alonga para Waratahs, ilon malai whaaloto i whale North Hapa iau Kilani, i le stonai. O le kapiteni Ani Savea, o le a whase le tūlanga Lucy whataloto i po le open side blanka. O le ta'alonga, ta ia longa leo whairi po te Albany, i le mai ale latu ngā luenga. A o sta ilia le tuso ni a latu manu malo, i le ta'amarasanga o le tupalaka Pasifika. Ta whatu i lalo le moana Pasifika, i le Crusaders, i lona la malai whaaloto i whale Clay Sete, i le stonai o mawai sa ta'alo mataina. Petai! Ta whaalia savea, e lato te momia le toi whaaluaina o le ta'alo. Wa lato i loa o le amano lo setu ta'alo ata mamai o le Waratahs, i le mai aio na sasaina le Hurricanes i le Portsmouth i le Turuai, i mas marifiti sumalilua, o le nus faweti fefeu i a Miracle Whailangi, o le a Avalon Asmalolo, ma le numero valu ta'alo whatau kino se misi tupou tae loa, o le a awai i le autau. O whaia le whaia onga whaurulu whaalongo tana umanga i le swinga morau, i le whaamaro si o le lini tua, e tama e mōmota alo whaapema tama whaleo. Le aula, le moana Pasifika o whiwhilia tito tui polotu, Millennium Sunny Rivi,
Pileti Sae Tau Fōu, Sam Slade, Alan Craig, Te Misi Paia, Adi Taver, Captain Foilea, Te Misi Tuputai Law, Jordan Tomatenen, Patrick Pellegrini, Solomon Alai Malo, Danny Toala, Lolomilo, Kyron Taumoy Flow, Ma William Havili. O le awale warrantas o fifia, Alfia Ma Rob Leota, Lalakai Buketi, Ma Joseph Augusto Swari. Io tala na ne yaso, mo watang ta umarse, lang o mai, manuia leso. Fatalo lau tala nei o le tamu le so male aso atae au mo au kilani nei. Wingo le tamu le so e te tele maiti munga i le nei aso, wha solo ina mama mai i le au auli, au wha solo ina angi malosi mai se vili mai mātuanga i atu i se sifo. Bevela wha mawina mo le so e luas futolu tikeri malona malu luas fulvalu tikeri. O le angoto i fo le lai le awhiawhiana nei i le toe luas ufa minute i le tūlai valu. Mo le aso atae au le ale lei mai wingo le tau e ono iai nei timo e te ulu i le tae au. E ange mai savili mai saute i se sifo wha solo ina mama mai i le awhiafi. Bevela wha mawina e luas futolu tikeri malona malu lu o le aiai e se fulfa tikeri. O le au soa e le lai le toe luas futolu minute i le tūlai valu i le tae au, ma o le angoto i fo i le se fulu minute e te ai le tūlai fitu. Lau tala nau le tau mo le somele a soa tae au. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. A wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. 6, 5, 1. Like you got a girl, me, oh my. They got a girl, all the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Jennifer got real haptic from on the bayou. They put dope, found new places buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they can walk wild, me oh my you. Jennifer got real epic from on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Jennifer got real epic from on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Swap these months by a bomb, watch me do. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked on, feel for jar and the gate. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked on, feel for jar and the gate. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou.
sfulu malingiva miru tūtai nele tūlai tolu whaafunga le turu ui seo tōtonga o tātu tala pēra e whaafunga e le tūlai tasi i la woli ana le lale utu e hura tūla rifo i vaengo leso ia o whenga i le turu mga wenga tūtu wa whaiva lo filima ma tualanga i anto e piki mai le whana wa onga i le tūwai wa onga le rifo i a woli au te lo le tō tele lava o le ana mano lo i le so i langa i anto le tampo ia o le alo whaiva o alo ma whana wa onga ia mai ia onga umalawale na uta o stemi o sol tasi io e whaia si tele o onga i olo utau vai le so ia lua wha ono valu se fulu lua se fulu wha se fulu ono se fulu valu se fulu iwa se fulu valu se fulu lua se fulu ma le tasi a onga i le tau vai le so ia pe wha mai ai se teimi o le whiwhinei o le so antai e ao ia o le fuusau ni mai e nisi nei o kolisi e building A, James Cook High School, Rutherford College, One Tree Hill, Otahuhu College, Henderson High School, Avondale College, Antoima Sir Edmund Hillary Collegiate. O na whia leo le mana o longa wale, mawasina masele le titi le so antau. I le tūlanga fo e pio ni le mai tau hantu I winga o le tau. Ia, o le wa tātou whenga iei mai tātou le ni, vai tau o le whamela official vai tau. O le aso antau, e langi le leile tausi I whangara I ana I uanga, e to ulu vava solo I le taiau antau, I masavili, o la whapela o nangi mai le tu I saute, I sisifo. O le whaal tūlanga nana o le vanga momu o afui, whaafia ia a onga, I le aso antau. Whaia le mana o longa pe tusa leo le lus fulumiru te ails futasi le aso antau. O le whaawawina le Southern Cross Campus, Ala wantu wai ia Tamaki College, fa solo anea ia Manurewa High School, Alfriston College, Mangere College, Mount Albert Grammar School, o Mount Roscoe Grammar School, papa ia e tawalunga, e papa toi High School. Whaia le mano longa, ia ona lawe lo leo tongi maratua, o le a whaia whaantasi lema le lau tongi o tauvanga tautalanga, Aluma whana o le turu lena amutali mai le aso lulu, o le aso na nafi ma le so. Ewa, ia a whaia na e fuafua anga I tu iei le aso antai au. Ia, ele le ia le mau I mea le lei, ele le ia lo mau I mea le lei, o a mea le lei, ia, ele le ilo walu ma ame se whaamat, wa ai se ofu whaatimu pe a whai o nai o ma le whana. O le whana witi, soli, se tante alo whaatufuile, o le winga o le ta. Nei te ua mai se tamaititi I winga o le tau, ia le whamai. E tau whiololo mai winga o le tau lea soa tai au, ia se kako whakakarira. Pe mo I le tala lea, e tau whiololo mai le tau a tai au, ia waka kiri loa le poha nanei, ke foko E sui lea la savili angi mai ele savili, ia mtu e mai e nisi ti munga mamafa ma ni hafo, ia mani ma uru fo I leo lea tolu mai lea soa tai au. Manatua, a tongi lau pepa manta online na o le fitu tā la 5 sene. A to tongi o I le nofanga o le Manukau Sports Ball. Ia e se fulu tā la a le tangata. Ia o le tūlanga nai pe o le eile aso antai au. I langa ia tūleo mātua, ia o a inga, ia mawhanau foi. Se ia mata po ia. Ia la whaiva o nei whana. Ia o le temini, o te noa lai whanga solo lava. O lai whanga solo lava ia le wha moi. E pe ora whaatona wina I le so le asa momone I o whaafiafianga e pe ora iai le maua onga isi o a onga tamatai e o te loa na wa tulata fo I le mahea ia o le na amataltai ona leila ia onga na o li le tupa o li e o le so o mai le onga tamatai ia whaasolo tuai lava I se taimi o le whiwhinei ia o a onga po korisi fo o le tu whaatasi ia li ma tamatai Ia wa talafan tui le rivai o le woli I alo mawhana o le turu o lewa tu ua onga. Ia maa lo la wala whaia le whaiva, maa lo fo I le tawa ta. Ia lam tala lena whaia tuana leila. E iei le tala la tamai. E wha ta tau lea ile ta alonga ale manu Samoa. E le o toi mamau se teng. Ona wha taunu wina le. Iau kiaru se memma. Tumaiti taunu le whale. Ma ai a whao ne te su le timu. Ta tana le leio ofu a onga wha mango le leilo ulu whaiso ofu ma whana pu lolo prankeke whaisi ngā mailo ia ona whoila ia lea ia ona e mawaila i leo le ma whana si tamwhi antu se te ia mo le tātou pulkalame
This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Sunga o whenga whakau e lo kawa le whau maunga Max Ila. Se nga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti Mag Wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa ua pai no sei Lauta alo wa malieo Alo sa ili malo Ua ilo ai O Samoa I o mao O si o tatunu Ele ilo ele papanua A o lauta
e po a fe e ora tanto to te pisa i le manu sa moari ya ole si formali ole anse le fanto le tolanga ya male fantunga nai pe ona fatuina e le la tanga moa Felice Mikaele lo tolangi de baile ele anse wa tasimala miru tu te nele afo le tolo le o toli maina ia le pepa fa matalanga a wi maile i le ofisa o le pulenga o le lakopi i Samoa ia wala vai le no fsil fia fo le pa ia ma le mamanu le ntu ia le tulanga fo e pe o ia tampedanga mole manu Samoa i le nei fo i tusanga lua fe lua se fulu malelima ia mo me o talonga fa va malo le manu Samoa te to se fulu malelima o le sa fo fo e fa tunu wina le tono le tantu tru peita yani o no nisi tulanga lema anu fia wa le mafia ona fa tu wina ia fa moi le rifo i tu sanga ya fi fila le nganga le riva engolas a fa o le tala le tono ni sila ya mi se le tanto ia la le dei au kilani o le o ia ile malienga o le a tali ma lo tanto e nei au kilani ile ta longa alemanu Samoa ma le ma lo sia si kotilani o le a ta longa fa va ma lo alemanu Samoa ma skotilani o le awhaia lea i le malai o Eden Park. O le aso ua fua e whaatoro winai ia le nei fo i wha moe. O le aso se fulu manavan o le masino iulai i le nei fo i tausanga. Te mi tonu ana matua pupulu ana manuru i to tonu o le nei fo i antunu. Ia, o le ta'alonga i pe o le sauni atu iai. Ia, ua whaingoina o le Barfoot and Thompson International match. Le ole antali malo ya tanto winei au kilani o lona winga ve jela lai waikato ya le la mua leo matai ya ole aso le da fa yele tanto ta longa ole aso e pa u ya ole aso for raile le ole aso na ole aso se fulu malvalu na ole masino yulai le ole tanto tali malo I au kilani nei ele ta longa na le manu Samoa male au malosi mai siko tilani ya Antonu wa faisi leva ele to ta'al ya au nei elua pe afua tu ye tausanga ua mavai ya ma ole avano le foledi ole anto e tu fa ele tanto au le manu Samoa ya tolu mai le na fo tausanga ua tu le yatu ya matulanga fo e pe ole sa ya le savringa ale au tai to se funuma le lima alo tanto tro e la to le na sini mai fo mo po afe e mo tanto fo ya onga ia fa manulu antu telenga lue o le kapi Samoa ai olena musu mai ele mole meole alisi anja ia masano au so le rima sina ola fa pela ona mawai ia le faia onga fo le tanto manu Samoa ina ua fa se tu ngalu ia le fionga fo ia mase Henry Schwalga ia ona ulisi fo I o mata o pu pe on tule mai I tu tonu o le tanto o tulu I Samoa ia o tala antu nai le divango lawo mo le si le fien tanto o le so se fulu mo le van o le masina o Iulai lua felo lima o le va pele ona tani malo ai ia tanto nei au kilani ele ta longa le fa va malo le manu Samoa ia mala malo si meskutilani ia so se fulu mo le van o Iulai lua fe lua se fulu malelima ya o se kalakunga e ke wa pe pole ale me wokupu ya ole menga wokupu wa mawala tala ya ole mawala no tanto e anga ye o e mai mo ya ma se yo ka ko maka foi ya po ai le ole ave ma foi o ngol manu Samoa ya ele ngantile o wai foi ya lo le tru le ole lautongia ya e to wa veina ya le tanga vai fo le tanto tonu I to tonu o ni usila nei ya marisi fo talonga o lo lumana ia I le nei tausanga e wala vale mai mo mala un tapo inga le ngatu tono New Zealand e fa pe fo ia tono e mamau Melenga, lenu ase
Unia la va nganu Samoa Polyfest te piona. Wina ila manukau sports ball le lona lima se fulua i leo tausanga. Talu ona whaavaimna ma amatalia mai nā i le Sir Edmund Hillary Collegiate i le pitunu uleo o Tara. Ia whamaloa tui le rivaingo la woli. Sungal whaiwhi au ia Reverend Lale Piteru le whalatoa ia vini. Le whionga ia na nai. Ia ma le whionga ia pese tāpuni. Ia na mawhilo ia le la pese tāpuni. O le masau le na masau o toi puni fwoi lele i le timu. O te whaia tu fwoi lele matua whiwhi ia le timu le na alwantu ma le atoa. I le tai awa na le hilane ma le vale. Ai le eise tangata pito sili na lau fofonga fia fia. Bi o le tangata le suafa po le whionga ia pesta. Pun. Ia, o le ua maua mai. Ia le li poti. O le meta o le final report. I le mafu angana lai o na maa ngoto. Ia le vaa fu ile le a New Zealand. Le vaa le fua vaa. A le Navy a New Zealand. O le ua wha ingoina. Ia po le vaa e o le mana wa nui. O le ala e wha au tala mai e wha apea. O le mafu anga. O le tele o mea se se. A le au vaa le sa fua ina. Ia pe o le sa ngā lunu e le teimi le na tupu wai ia le wha ala. Beloved. A series of human errors and a culture that prioritized accomplishing missions over safety. Onisi o vainga, wa mafuai, ona mangoto, ile itu isote o Samoa, ia le vaa lea le Navy, o le HMNZS Manawanui, ile masino kutopa ile tausanga na seima vai tunei. I leilo longa e pe ona whanga solo le wa whaala wilo mai tutonu au kilani le so. Ia, o le tūlanga fo i lele o le paulia i o le vaa, po le tuta ia i o le vaa ana mafua i ona mama. Ia, ona o le tūlanga e pe ona iai, ia nga vaa, e le ngata i lea, o le awa o ino i la tūsa i lunga o le vaa, ia ma le nofo vaa vaaya, supervision. Ia, o kūlanga umanga. E pe i fōlinga mai. I la tau mawhai atu fo i le wha sa mua. I ra vaenga mua leo le tala le pe o na tūsia i lunga o le penga te wha i langi a le TV tasi ia ma le leiti o New Zealand. O lo o wha pia mai ai. Wha mua ia mea ia ta ua o misiona po missions. I lunga o le saunga le mu. Ia ma le tūlanga fo i lele. O le malu puipuia. O ila tu ia lo i lunga le va. Ia o le tala le dai pe ona tu i de mai. O le ana whampelea o na whaina. Ai li taina le fitu. I le aso lima o ki topa le tausanga na seima vai atu. Nei. Ia o le ana sa makua whaale ngai nai ia le tūlanga tau i le tisi i lunga o le va. Le ana o i lava ina amatai ma le mu. Ia o na whampelea o lea. Ona tā atu le vaa. A ngai i lea au. I nai tū o le tātou turu i Samoa. Ia mako ua i lo le mea ka o le autopilot. Io. O le susu engana le ufa i lo mai le so. Kusanga ka ngai o i lea au. Ia ai ko ulo i le autopilot. Ia matatua le mea le tau le autopilot. O le i to tonu o mene i o vaa lele. E to tonu o vaa. E to tonu fui o te awale fōu ia ko i kiki o mai i kua i le lano lang. E le to i tango i istangata. Ui i fui ma vaa lau oloa. O lai whanto i ta i le temine. E wha ngā i le me le ta o le autopilot. E o vaa lau oloa la na o lo whaia i a whanto i ta i ngā le temine i anturu o Europa. E le maska ngaka masalo penga o se ko a whakaka i e lunga le vaa lau oloa na le whanto i ta. Ia o le vaa le Navy le kako karangoi. Ia. O lo fa pe me le fa mtalanga. E tele nga yo inga se se. Po fa i unga se se. Ale au fa inga alwenga. Ye po le au va ale sa i lunga le va. Lea da mafuai. Ona tupu mai le fa le ton. Ia mama ngoto to e malva. Ia. Se ia waku wa le mele to tu. Pe ye ni fa msingo ngangangi. Wa le mele tau le inquiry. O le su e su enga. O le su enga an tupu se pefea. Tupu se wha le wala. O na whaia leo le su enga.
Umalana whaia le suusuenga. Ona au mai eila ia o le lipoti. E sau aitua, ma mo mea o whautuanga. Lima tai nai, le whai unga e whai. Iau kiri rona po i le la avi. Pe avi o i le Navy, pe au mai i le Malo, ia pe avi, wai e se fu i hana whamsidonga le Navy lato. E se le whamsidonga. Le whamsinga umai haka kupe a isi si wha le tonu le tonu ne o New Zealand. Ia, o le mewa tupu le wa. Ua written off, leanga o vaani. E le heise kampangi insua i lau le langi, la tau te fia insua ina. Ia wana whampeni lau le insua le wa. Ia ele lope fai tau fia ma 4 miliona. E toi mawaili si wa fo. Aura kalanga lenga o mau. E le fai iai, ia se insua. O le whampea mai. O le sa whaantau wina. E le tausanga e lua a fes funu malawak. Silia ma le se lau miliona tala ni usila. Lea sa whaantau mai. Sfuru walu, sfuru iwa, lua sfuru rua kasi, lua kolu, lua wha. O ngō kausanga, ai pakakūro i nano ele sama, ele manavole, ele alitita. Ia, e ere kala fo ele whamai, e ale sasi mea uma. O le mepi to sili o na tāua, o lewa tāua mai. E le o le waanga mafua inga kuka i le wa. O le au whai ngā ruenga, lea sa i lunga o le wa. Ia, o le whantamala. O le lava a o ina. Ia, ma isi a mau mafuanga i mwhiona e hanga i fo. E te whai tau rele iai o ia mea kanga o ia wha amasinga i fo. Ai mamoli e maranga wha o titele. E nisi o le mamalu o le antunu i Samoa. A misi la whawhia anga i ana iai i le teimi le na tupu e le wha lawe. I le pōngi sa o le pō. Ia, le na wha asau ina umala wale au wā. E hawhia i maraka piteni. E toa fitu se fulu malelima. Ia wai e sini a tātou tala e whaile temi nei pēana whapea e se fo i kuranga le tūlai mai. I lea fo i wā i lo tātou tunu i Samoa. Sfulu mirute ona tā leo leitu la e wha. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Has your doctor asked you to stick out your tongue? Often that's one of the first things doctors examine in a patient, because sometimes they can know what's wrong with you just by looking at your tongue. But our tongue also gives away other things about us. For example, our accent and way we talk shows what country and region we come from, as well as the kind of family we were raised in. But most importantly, our tongue shows what's inside our heart and mind. We usually talk about the things we enjoy and care about, whether it's money, family, friends, hobbies, gossip, sports, politics, or other things. A wise man said, "Don't let your tongue cut your throat." If that small 2-ounce piece of flesh in your mouth is not controlled, it can destroy your life and relationships. But most of the time we can act well and control our tongue. We can choose our words carefully, so we even impress other people with our kind, gentle manner and way of speaking. But then if somebody wrongs or hurts us, watch out. Then we quickly react out of pride and anger to hurt them back. You see, it's in those unexpected pressure times that you and I show what's really in our heart, because it comes out in our words. In that moment, the real you comes shining through, because you let your true feelings of anger, pride, prejudice, pain, or bitterness come out. It's then that we show what we really are underneath, the nice, controlled person we act like in front of others. It's our reactions that show our real insecurity, jealousy, or greed inside. You see, you can't get clean water out of a dirty cup, just like clean words can only come from a pure heart, since they must consistently come from a clean source. Our problem is we're often blind to our own character faults and unclean heart inside. The good news is Jesus can help us see clearly what we really are, but then he can also give us the power to start changing our heart and cleaning us from the inside out. So why not ask him to forgive you for your wrong way of living and to start changing your heart with his love and truth? Then the words that come out of your mouth will be clean, kind, and honest. Just think a minute. If you'd like a...
Super Mani now everlasting praise to the divine ola only malabese vivi me umaile tua to the one to ile polgala me now let think a minute well to ile gang from the divine le lo tapina in mai le think a minute ile somalia for yaso Jonathan to the sunga ya bob male una ngale casket rap lo ma jomi diamond kang man on gan we man only for your favor le for ya woli only so for really ja, se mo even op te mo de toe maar tang lenga te so le ding van ja so aan toe le singa na wele toe te mali ile dan toe maar tang mo toe aan te mo lo titi feita maar te aan toe le toe hello jo so fu mo le ban toe le dan van ja so aan so dan toe toe fe lo ai mo tapa ilunga pe mo kan wale e maar wie le lo aan toe le fa le ding van ja so aan nga ile polyfest ai wist mi titi la vesta vale pe le lo e pa una o ato tupe pe le lo ai fo le to ina pole lo matua o vai voilà au allo vaggio male peli sulla mai volino e tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa bali le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata lato tulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo le tafe mali o mai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ia samo